العقال ينشور الدوال فاستاذ قلقال بغيط طوق في العقال ينشور الدوال فاستاذ قلقال بغيط الزول الأول اللي كدير الزول فلاك استحوذ على الزول فلاك داني بال الزول الأول اللي يودي يسمى هاد تجيب لكن في اختيارات اليوم ساعة سنين اليوم ليكس مينيستر تصيدي لندني فوالا غير حاشا لي زيكس مينيستر فوالا نعود يدني يجي جي بي كا نعاوني بلي هاد الناس هادي وضويس نخدم السوجي جي بي كا en fait. La série pour ça, vu la situation vraiment, qui est vraiment très grave, obligé de نخدم يعني ديريكت parce que نحمد أهروحهم يسمكني عندها نعطى ميساج يوجد qui menace oblige déjà c'était des menaces de mort mais tu راه ولا بلي voilà ça peut bien en fait عندها غاشي غتفوتن il est de notre devoir en fait نفهم تنورث القرايات وإلا قرأ en fait باش كيتأنافونسي باش كيتنخمسي دوكلي إلا en fait نهضر بيان أفعالي جدا sans tabou بلا ضغنية ما نحوز على البعض نشمس البعض ماشي الوجه إذا البيتنا مي فريمون كي ندير بلي هادي الزول فريمون دي زول لو فات كو نهضر إلي جون هادي زول وين ساقيا إلا قزم نهضر فات نزوسي القاعة كي الدنيا يبقى لو son n'est pas net. نميرتي هذاك
justement نعاونك باش نبداو نرصدو الثقمات ديالنا إلا فريمون كي يتسلب هاي غروز زعما تبارطاجيهم جو سي با صغيرة داري باسكو ساكي نعاونك بلي لي موش إلكترونيك خدمت شغل نزيد بيسكال مني غدا لافونس بلي الخدمة ديريكت مي معليش فوالا كاينين ماشي باش كيديرو الدنيا هي كيما دنيا الحوايج نو ميم اناليزيس دي تروك هكاكي بوليتيكمون جو سي با كوا إلا قد تضرب ما وين يلان دي تمورت ان فيت جو مادريس بوكو بلوس او ماكيست ماشي باش تديزيسبيري منهم وإلا قرات تديزيسبيري جوستومون إلا ان فيت باش تسقي من الشغل الغاشية في المرسل القليل elle va retrouver la confiance إلا إذا باقي يتقدشن في الناس bien sûr parce que c'est une responsabilité et on est vraiment dans un marasme et نتوض اليوم التسويح نبدا يقلق فريمون في المرسل القبيل تكلم قشوش مشوش باش تخدم انت المرسل القبيل لكن يقلق الحال الزول ولاش البغوية وتما دوكو باش يتنبلو المرسل القبيل يقدر أتمدلوس أكني مرة أفوس الكفوس القبيلة كليا أتبنون سيما ماشي يوم ورقاز يوم تمطوس أي بنون نأسن المرسل القبيل إلا قانيني سير كل مكتب سير كليا صغيرة يسمى سمي يتسمى تخي بيان جو سي با بوكوا بورتون alors الصوت أي تسلمى كاكي نسيت ما سميت تخي بيان نسيت كي ما سميت سي بيزار on n'entend pas du tout c'est merveilleux du coup je ne sais pas ce qui se passe تقرا loup sauvage دقة 3 sur 5 الزول في اللون يتسلم إوا كي يتسلم نغنى سي بيزار باسكو كاين الصوت غوري نورمال صافي شو يوم 3 sur 5 c'est bizarre. Je ne sais pas ce qui se passait ici. Voilà. J'aurais dû être remarqué avec une surprise, mais bon. Mais comme d'habitude, et ok, Gaëtan. Oh, t'as qu'à dire des 3 sur 7. Ça va un peu mieux. D'accord, c'est bien. Merci. اوكي نعاوني بلي فوالا ساكيني انسان بيان سور باش كي نتركت لي سوجي بيان سور بوليتيك اي تو الى كون فات يقدرني باش كي تنجمع الغاشي يقدرني اتدرس دوك لي غير في نساو كاينين الى فريمون ادنيني كرا الحوايج بتات وتعجب نتاري وتصل الغاشي مي فريمون تدنيني مي ça reste bien sûr القدر
que ça reste dans le cadre politique. Donc, je me sers de la polémique parce que c'est pas notre but. Et dernier, on se désespère oui, des parce que tout simplement, ça ne va rien changer. C'est juste, voilà, donc, on reste des militants. Mais c'est juste que voilà, il y a une certaine, comment dire, minorité de gens qui, voilà, qui ont vraiment parti dans le délire et la dérive. Avant, bien sûr, on a le direct, je me suis adressée à Winakinian, Younomakiste, il a proféré des menaces et tout. سمحة ما كاينينش الجماني وسمحة يا با دو سوسي نشوفها كي ظن مي إلا قد تصدم بلي لا الغاشي وسمحنا لها باسكو يبغاسن الفامي تنسان إواكي سي تخي تخي كراف وكينيا بيان سور يوعر مليح مليح لي تمثل القبايل أسا قد نهضر فريمون تمثل القبايل ماشي تفونكسيوني العقلية للقبايل باسكو ابارامون ou Guinée qui menacent, ou Guinée qui font des, voilà, qui profèrent des menaces, ou Guinée qui viennent guerre. لكن في الدنيا guerre, نقعد باللي chaque تنطوس يوث تنطوس ما تقبحات ما تخلص فوالا تصرصب الحوايج في فيسبوك في اللاس ما جو نسي با كوا إلا قد تظلم باللي تنطوس نيت ولا توت اون فامي تفيرس سافوار العرش aussi أركز دغني كيف du coup, le Facebook est en fait, pour la communication, il y a rien de views, il y a voilà, oui, il y a des kharij, il y a des morts. يسهلسن أمشي موالين يسهلسن أمشي هضرون يسهلسن أمشي أمسلين يرسن mais comment dire mais on ne va pas perdre les principes. Non, on a utilisé bien sûr Facebook et Gear, on l'utilise. Il fait les radios, il fait les télévisions, mais il a pas fait c'est un moyen de communication. عند الغاشية نبدل من تشتيوين غسل مديار pas de souci mais يبقى من toujours ديال القدر لو كنا بنهضر في الغاشية qui sont voilà c'est des gens ordinaires الناس تخدم وين يسنيهوان y a pas de souci mais ما فيكش dans un cadre عندها par exemple تمسلايض في sur un mouvement, non, je ne sais pas quoi, il faut que la événement fasse dans le mouvement, il y a pas de bien. Il y a une certaine discipline, il y a pas de droit, il y a pas de chose, on doit pour une atteindre le cadre. Oui, c'est très très important. أي جين كي نحسهم مليح 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 من بعد في الدنيا bien sûr parce que voilà je laisse les gens guinéens bien sûr les ministres guinéens à Berlin au moins dîner voilà jour et tout après dîner un يسحسفا dîner bien sûr الحوايج يبغيو كينا ستيدينيو سميت très bien cela.
Merci, ça fait très bien. Ok. Voilà. فوالا ثورة الدهضرة هي با تشوفي باسكو تسنافي غير خدمة مزوالو الزولة حكيم الزولة وي الزلفلة سامية صراحة. وي صافا ميرسي عقلك لي سريد داكور الزلفلة ديحيا الزلفلة وانا كنت دي مازال ندير انا وي مازال داكور الزولي مسبليدين الزول دانيا قبلين سمثا عند ميلان الميرثي العرضين جيت ميرسي فوالا كي نبدا كبير نعس فوالا نعس ندير غاشي بلي باش كي تنافونسي سون فيت باسكو لا ça urge vraiment d'en parler et on ne peut pas laisser les choses s'empirer à Guinée. Il faut qu'on dise des choses, mais dans le cadre de المقدرة هي politique bien sûr sans dépasser les limites نحازوا البعض pour voilà باش كي تنصروا القيمة pour البعض non هو ماشي دو البيت لنا c'est juste voilà كتيني قلان ex ministre de la jeunesse et des sports des المكانبات des jardiniers en fait فهمت كيف يود براسيل فيزو سيزيك يود تعلم ديجا قال في ريوان اما تبدا اما تخلق الماك اللي غاز داخل pour situer un petit peu le contexte اللي كتعلم من الغاشي ما تيتورا يسد في ديغاينا ثمنو غيتمرت القبيل يسيموننت يسيمانيث au départ تمرت القبيل au départ c'était Timanith donc du coup on a eu l'occasion de se rencontrer de Farhat Mahnia on a un petit qarn كمية il y a eu un petit comité de personnes كساناكس بعيدنا إجلنس داخل الماك en tant que cadre droit de Farhat. Donc on a commencé à activer pour on a commencé un petit peu à répondre le projet de l'autonomie de la Kabylie. On ouvrait, si mes souvenirs sont bons, une métro Boulé du côté de Dinagarn Sahara local, raison Sahara local. C'était du côté de la porte de Montreuil Nation au niveau des enfin métro Boulé quand il a les sans-papiers quand il s'en on avait fait une réunion جماد واحد أنا 500 مدنن au sein de Stockholm, de la Suède, au sein de Londres, Genève et tout ça, fiction c'était l'autonomie. Séduisait énormément de gens, il y avait énormément d'intellectuels, on a récolté beaucoup de papiers, c'était vraiment des personnalités, c'était des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des avocats, et du sein, il y avait un engouement comme pas possible pour le projet de l'autonomie de la Kabylie. Donc, c'est du sein, mais c'est avec vraiment avec motivation et puis joie de découvrir le mouvement inéquif et en même temps d'accompagner la Kabylie dans son projet de l'autonomie dernière. Par la suite, bon voilà, on a un petit peu activé, ça a des contacts avec au niveau de la diplomatie, au niveau de l'Union européenne, au niveau, voilà, de mon côté, bon, il y a également, mais bon, voilà, ça a des contacts de Stouen France, à ce moment-là. Et en même temps de ça, au niveau de la Belgique, je suis des politiques. Tu étais vice-président de la coordination de la Belgique, peut le confirmer. Je suis ici, mais bon, j'avais décidé de le mettre en contact avec des responsables politiques de la Belgique pour pouvoir faire une caravane sur tout le territoire belge pour sensibiliser sur la question kabyle.
en même temps sur tout le territoire, une caravane sur tout le territoire belge, mais en même temps, on a qui se carne, oui, un avoir الحوايج اللي مقارنين دونك sensibiliser l'Union européenne qui était avec tout ça. Donc voilà, il y avait eu pas mal de petites choses avec une équipe diplomatique. On va سينا قال فينا 15 non قال فينا 5 le 13 mars non le 15 mars exactement. Farhat m'a proposé de prendre le poste de secrétaire général du MAC, mais j'avais décliné parce que j'ai pas pu, voilà, j'ai décliné l'offre diplomatiquement et je me suis excusé. Par la suite, bon, j'ai pu 3 jours après, c'est l'ex-secrétaire général Karim Temsilin. Apparemment, il n'a pas transmis le message match de la Dimélie, 2017. Mais il est au mois d'octobre, il me l'a dit pendant une demi-heure dans sa voiture. Je vais tarder Mani à cause de ça. Je suis désolé, j'étais pas au courant. Voilà. الحوايج اللي تيبقى حنا يقرا حنا كنلينا c'est un petit peu anticipé. Voilà, pour te dire, voilà, c'est on n'est pas là pour insulter, on n'est pas là pour كاينات يود نسبد الناس يسنفرني في مرض القضايا يوسكس لاسكا باسكو يود نخم يورا شديد يورا شنتورا يورا شديد الناس كاس لاسكا باسكو تمور فيها القضايا من جات كاين كيف نزرا اتسنكر هي يتحوسن واذا قلت زير ذا يتحوسن هذا ولا دونك نكون وداد نفرق في الاسكو. ذيك نيتوغ اسمي مينيستر دو لا جونيس دي سبور دي شوز لا رولينش داخل فيت شوز خدموا شو قدي شي Voilà, on a déjà c'était en 2017 كيف مساب إقلان بين على فواد دالنا مصريين on s'est rencontrés dans un parc aquatique qui a غمازيان تيدور دقرويس dans le parc aquatique. Et voilà, avec un sentiment on a tranquillité, on est devenus amis. Sinon, voilà, dans le mouvement, en 2018, كيف على بالنسبه لي القضايا على منها ثربات تاعنا في القضايا ديال لي ستاج ديال ليكيب ناسيونال غاس لان ولا كيف بغانا فيك السنه بغانا في موناسي كاريمون باسكو درا شتي كيف كيف التزوير كيف تقبيليتي في تو فوالا جي سابلوكي او نيفو دو ستاج ليكيب ناسيونال جو تري دي كونتاكت با سينا بون فوالا نويت الستاج اللي بون سي دي فاس d'ailleurs même إمين نحن سيسا بنكذا روحها كتبغينا دردو نحن فيزيتي فيت بعد السينما وضع لنا حكاية لو ريسبونسابل مسيو لو بيفير حكاية كومون سا سي باسي مادام كيسقان في الانترفال تاعنا في الجزائر لوند بعد يديرو حنا رديا كان إلى السنغال دابا إلى السنغال إلى الكندا باسكو دي شوز تقليفة سادير ان ستاج بندا رافيليان القهوه الصباح الفازور يمنسي en même temps l'hébergement ذا السنه ذا تي كوموديتات سواء ان ستاد سواء ان كومبلكس récupération une salle pour la vidéo et tout donc du coup نضرب باردان بون ستاج باسكو ديبار تقصر في قرن كنينه في كلير فونتان معنا غالي سي نابورداب on a trouvé un bon compromis. بعد سينا en plus de ça il y a eu زريغ مفرشنا لينا في كيسقار لي سوبورتير ديال ليكيب ناسيونال اللي رحنا لندن لا ولا كيدي غارنك دالمان لا ولا كيدي غارنك ولا في كيسقار يدي سوان مارسي يدي 11 ما كيلقاش يسمي روح مارسي اي بون فوالا dans un premier temps voilà garde un responsable de la SNCF par des connaissances ارماس تصاب المدالة كنينة باش نسيت انا على فوا دالنا مزيان بعد السينما من au bout d'une semaine, 10 jours, ils nous ont fait une proposition. Nous faisons ça en France, dans les t-shirts et tout. Notre opérateur, les tarifs, ils étaient 250 €. Les mains qui se parlaient, le 40, ça c'est les 40, alors que le planning était déjà prêt. Donc il fallait, en plus du planning, il fallait s'expliquer avec les autorités du Royaume-Uni pour avoir des créneaux. Nous connaissons quelque chose
راغياوين وغادي تكرر علي كونت دومي بونسيون ديالنا صافي دير الصباحات في القهوه في 12 سان في اللي لا ليبرتي اللي كنروح حنا تحوسنا هنا بعد ندير باس ديال نون ديبي دابريميدي ديال الكاراتياويه الماتش ديال وبعد سينا دكا كيسقنا دوغانا تشني منسيا بيتيتي كومبريتون سيتي دومي بونسيون finalement voilà premier quart deuxième quart premier quart comme dit ça on a demandé مسحنا ما صاب دي فوا نتمنى لنا 3 ou 4 دي ماتان بليك هاد نسد البروجي نيت الصنفرانيه Et voilà, qui se carne le qavayl là comme un harken mais bon tout a été fait tout a été fait pour diminuer au minimum et je me suis aperçu finalement bon voilà collègue era نصاوب سين لي كار 120 130 مدن وبعد نصاوب 300 400 مدن استفرق بس نفهم الكرات اوبيراتور ليا تاج بس لا كوزندا يبدا الثمنه ولا القبيل même 250 euros déjà un voyage l'aller retour le voyage كان يمانيس Le transport كان يمانيس لندن باري لندن هذيك راه غالي مي بون نجا ثلثين كيف ناس بون نصوبي تسيدا 60 ومن بعد 45 ومن بعد je me suis aperçu زعما لانت الحوايج كي سون فات بلي كان كاع 20 يدرا سي سكي سي باسي ومن بعد نكيا مي ولا انا تصليك سي الجهوي كماني البرومي فيزا 20 صفيق من دينكو تاكون ايه وجيني البرومي فيزا ومن بعد خدمات الدوزيام انا في وطمطوط السنيه مليح حيت نسمع قدرات السمعات شي ان تكستو ويت شي وا ريزون de 50,000 euros, ça veut dire 5 euros par personne à raison de 10 000 personnes. الشيء هذا قالنا وسارونا تاع لندن ستادير نخلص الستاج ندقلس ديالي en même temps قالنا نخلص الفواياج ندقلس de Paris sur Londres et finalement في كي قارنكني فهمتوني زريت 2 jours après ثنا حكيم ثنا وي tu es sous surveillance c'est la RG France شوف ما كاين ناجرين مابروش سينا دويل تكستوني هذا كان سا كاركتير 2 شوف ما كاين كاركتير 2 اخذي معاك راه التكستو ويت شاتي وبك جوستومون تمشي مع القضيه ملي كنروح بشحال يدنا ميم طون تيفسوس تاعكم فينالمون يسافير نعم فينالمون يسافير هذيك نتايا يسافير هذيك le voyage est illicite. Au niveau des demandes de visa, tu peux faire 10 demandes de visa. Voilà ce qui s'est passé. Mais ils ont tout fait en sorte que 20 personnes maximum réduire au maximum la cause l'événement illicite. بلي كاينه في التسفيناره غادي نبين شويه ضحك اللي هي حوايج با بلوس et en même temps de زعما شي داشتيني كان les renégociations avec la Fédération française de football donc Msfa Madison c'était la secrétaire personnelle du président Noël Le Graët et au départ elle était d'accord on va faire à mesure oui le responsable des affaires juridiques كل شيء fait en vacances on va voilà c'est là c'est ça d'écouter في قرنينا la condition que je sois une fédération زعما نروحوا coupe du monde on n'a même pas un statut juridique des hôtels. Voilà. Donc tout est fait dans l'amateurisme. Nas qui m'a bloqué, n'a rien duré, n'a dit ceci. Nas bon, t'enchaîne un petit scar, n'a donné oui, c'est la fédération, la fédéralisme français. Et qui n'a de partir à l'aqvel issu de un petit scar, des centres de formation français. Contacter même Imura, Niglan, Ligue 2, il a fait tout de l'aqvel, il a fait ça prend forme et finalement voilà rien fait bon j'ai فاهمه بليك ماشي يفسني ولا يقدر يفسنا الناس الا بعد on aura l'occasion مرة نخدم سي زوين النظام دنا دايرين هي بايكسا ومن بعد سينا جو ايفوكي نعم هذا التسقيط جو ايفوكي ومن بعد البروغرام ديالو والسفاره ديالو بارابور على يعني داك يعني يخدم فوالا باسكو حكيم ينويس ديالو en fait l'équipe nationale kabyle هاتي وي ميم لا كوب دو موند كي بنات
Et c'était prévu qui ont émis فرحان على الواد ندير مزيان qui ont تقلب على نقيم la FIFA ça m'intéresse pas d'acheter خدمة كي la FIFA مثل une association ما رضاتكش مضى plutôt à la CONIFA تقلب على نظر إلى la FIFA donc il y avait un tas de stratégies qui j'avais commencé à dire ساكرة les stratégies اللي كتسبتها سنفارم بلي كان ويت 4 تاعنا تاع la FIFA bon voilà من بعد كيسقال وين كيكتب لك لي بروجي وين كيكتب كلش راسو enfin ils n'ont aucun niveau mais bon en bas c'était prévu les contacts qui le comité international olympique les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022 à Dakar c'était prévu qui se dans différents domaines aux Jeux olympiques en 2022 à Dakar et finalement bon voilà en bas voilà des voilà, ils nous ont mis en congé, mais par rapport à le rapport, non, et bien sûr, ministre de la Jeunesse et des Sports. La jeunesse, oui. Le plus important, le sport, c'était important. Oui. C'est important le sport, c'est très important parce que les jeunes viennent à tout. Mais d'un autre côté, la jeunesse, c'est la chose la plus importante. L'avenir d'un pays, donc le plus important, c'est un événement. يصنفارن المزيان جوستومون بلي كاس لاسكا ولي جالس نصبرو ميدايني كي تنكيورين وراح وجهارا je vais te citer un cas. Il y a une vraie de Abdullah Wahad, c'est d'Asselwain au Sénégal en 2010. C'est une vraie de est-ce que vous pensez que l'immigration choisie que Nicolas Sarkozy va et en fait il va dire oui les élites alors on est au Sénégal tu m'auras nada qui se passe en France. Donc, du coup, carte Asselwain Sénégal par Abdullah Wahad, je n'ai pas besoin que vous nos élites حوايج عريتي كرم لي زيريت ندقلو حوايج عاد تحفظن ام كيران نبنو الفير انا كرون ديشال دونك ديبي ا كرون ديشال اي ميم سا الفير ام سامان ميم سامان انسون تفلاح في لاغريكولتور نزمر كلش un petit peu la stratégie donc نكي غوريهم بلي كاينات بلي كنسبد الناس ونيفر لا جونيس اي تو وراه حوايج عاد دناوي انسبرومي الغاشيا انسبرومي الغاشي ديت مورثات أنتبرمي الغاشي ديت مورث أتسنر دايني كيث أتسكر البحر مساكيث هذا دون زي سيتواسيون كاتاستروفيك دايني سانوار نكي دا شو بغير ناس سبتها سنفار بلي كتقيمن إلا مزيان غادي تموت إلا بارتيسيبي أبارتير دو لا ناس جي لابوري كشتيني بغض ضوي جوناس تموت از بارتيسيبين ديال الفوتبول داكيا Non, خاطي وني بطل الناس كي تشوف غير ولي قرا درقل لي جان سي هنا راه طلب ستاتي دو ريفيجي انا اديرين دايني كي كان كبرانا جالس دو فونتيار هنا فغي راني كي اسن بنو الحوايج سي بور سان دهضر في السلوان السنغال فغا اسن بنو الحوايج ديت مورث نسكم ثابورت القبائل بدي كتقيم ديننا لاش دينا الموسني على ذيك نتا مورث القبائل دونك كي غوريهم لا سوليوشن سيتي جافي كومونسي اي لازم كيسقال واجي ارجو باش نخلص دوني واجي البروجي نيك دوينا دي لا جونيس بور لا جونيس اون في Oui, voilà. Et le projet de la jeunesse dans un premier temps, c'était de multiplier les conférences, donc les conférences par rapport à Rumsroy, par rapport à Runef, qui se carne l'histoire, en même temps de ça, l'art, des conférences sur l'art, des conférences scientifiques, c'est Moussnia, Brassen Moussnia, il Qavaïen, Amaras multiplié, j'étais en contact avec des personnalités, Majid Potouar et d'autres personnes, et Souen Deglaou, c'était vraiment un jmal Qavaïen dans tous les domaines, Nikian, Khama, ou faire des fiscales, les quatre jmal Qavaïen. C'est voilà
فوالا. وفات ولا فهمها بلي كاين هذا بول الجزائر هذا شو كيكسن كارتا مورتا القبائل بزاف. دونك il casse tous les projets à partir de la politique. Donc نكون ما نجبد ديما ما كسرتيش من دوك لا بارتير دو الكابيليتي. وتو هذا شاتو كذا لا كابيليتي باغ اكزومبل الا يو مثلا في الدنانكي الشيخ الجامع في انت دارتيو سي انت يتسامن بيان سور نكون تسامن غايا مي امانه انا ملال اتزربينا في كاريدي غنكر راسي غالا السنه ديت مثلا الصح تبقى دارا تصاطاس لكن يبغوا يلي ولد قبيلي يتسمن يتزلى ويظن ان كيسقارنا تما ما جيريانيست ديال العرش نتا كلاوانيكيا لي زالجيريانيست مي ما هضر غادي خاص هضر في مونتنينا في كلامرتي ونيس خسريتنا باسكو ام كيسقار السنيه. دونك يود نفهم بلي كاينه ثمانه ديال اليون هذا تفهم كان ريسبونسابل عيناتنا يود نطالب لا هذيك شما يزمر هذيك شما كلارشيس باسكو ما تقدر انت يتجم كان يزداد ديالنا سوينا استكلات ولذلك كيف تشكي باريزون دي فرنسا هنا قال كندا اما دي ضروري الموت هنا كيس باس اما دي ضروري الموت انا حوايج راه بول تاير تدار يدي تجمعين كيسقن دار وتدار تجمعين صورتين بلي كتشيا الناس الميزات تمر تو داكور نخات دونك كي يسوين داكلا سيتي دو رو باز كي قارنك هنا في دو روميت دون الكونتكست entre les mains de la société civile القبائل دي فيلاجوا لو بوفوار وما زريغ تسارفيت أطاسي كنزان أطاسي نسوا خذا شتي البروجي نيك تبغي تكتب فوالا تكتب جونيس النار محسوب سي سيرتي هذا محسوب نو فات ماشي واش بغي فوالا تسمطلو بلي بروبليم سم باغ اكزومبل بغي فوالا كومون دير أثنت de la politique زعما نيجيريين en fait c'est ça. Non, en fait, parce que le GPK, donc, je me rappelle que le projet intégral, c'était un فتاموسنية قبائلية. Donc, ما فكرة فتاموسنية قبائلية. السنتينير الهواء ماشي ضربتي تسكن الزلزلة ماشي ضربتي تسكن. Tu vas leur expliquer que c'est des phénomènes qui sont dus aux plaques tectoniques aux poussières de les poussées de vent. وبعد ما فكت بوسنا دونك لي كونيسونسيال القبائل اسكا غاسي يروح ديال ناس نديش بدينا في كرانا وتسمى لنا راك هناك. دونك لو بروجي سيتي دو دوني لا كونيسونس او بوبل كابيل وغارفه قبائليه نفكر توسنا بلي كتشوف ديما نسم دو العرب والاسلاميزم فهمت؟ وي دونك كيف غادي تجلس العرب والاسلاميزم اون ميم طون سا هي داينات بدايه كان برومي بروجي شياغي تو سا تكتب لي تو بدا نسبت دي ميني بيبيوتيك وفتا مرات توسنا يتمرت القبائل وتسوكادرا ماشي وين يديروا الناس كسلاسكا ما تضربت غير كان محسوب تموسنيا يدير مثلا حكيم ما ديال بنادم يعمر المخيس ياكل لاغيس ودي تسال نيمبورت تركيا في الفرنسيه هو en fait même ما تروح ذاك كي بوليتيكمون تهضر بين بنادم النيا كي كولتيفي محسوب غراس دي بروجي ما كي بوضع حكيم في داك تفري مانيس en fait il était guidé par voilà x non y ما كيتساوي كل Et c'est ça justement, c'est نكيش فيها يونو فريدا اللي الجهني تسمع ناس وغريس c'est un jour la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé sur un jour et puis tout d'un coup السلير ديالنا qui se قال c'est vrai Zalit il était vers les coups de midi ناينر بالضرور ما يصرا ولا يونق جونيتي بدينا حاجه حاجه يكسلي الزاليت يوزل pour vous dire بلي كاينه تما dans la conscience même المال ما راه تهضر واش كي زرا ديال الحقيس ديال الماكله انا وانا فات كلكو سورت نصدر وشاك ولا غاشيه سوين وغفننا راه في الصح دونك ما راه تقرض الغاشيه دون دي ايديولوجي alors que وزرانا راه شو بلا نزيد فيها il faut on va dénoncer, on va expliquer parce que, par exemple, l'islamisme, c'est pas le fait qu'on est contre l'islam kabyle, n'a rien à voir avec nous, on connaît nous connaissons le word, des cadres, n'a rien à voir avec les nefs, où les coups de la ntsqadaritan, les masih ntsqadaritan, où les coups de ntsqadaritan. Donc, la mentalité, elle est loin dans
tous les domaines. Et malgré ça, ils n'arrivent pas, ils n'ont jamais réussi à mettre à genoux l'idéologie qui se carne. Parce que nous connaissons à partir de Zrel, on avait initié Karl Marx, Youssef Mortel Qadayel, Albert Camus, Mortel Qadayel, à partir de mini-parlements, de mini-républiques et de mini-parlements. Il y a le Fadaf, Al-Saoul. Il y a le Fadaf, Al-Saoul, c'est les sages du village. C'est quoi ça qui a dawa, même sur l'intérêt, la winter, c'est quoi ça qui a dawa, il se revoit le lendemain. Ah bah, sinon, chacun demande conseil, par exemple, à sa femme, et ça débloque des situations. Mais parce que nous connaissons de la démocratie dans le débat. Ça a toujours été le cas. C'est تفضل في الدرس بليك ديسيدي من الحاجه نايناتنا حاشا ما مستفهمنا قلت لك غادي يخدم يوين الحاجه نايناتنا كيس كيتباس مي غرض الحاجه تفقد الخطيه وبير ديك مي غرض الحاجه كويا لا عجبنا نايناتنا سي لا رابيداسيون نايناتنا وانا قلت سميتها سن ونزلو ونتمنى سلعبات نايناتنا يافي لوتوريتي نتا الدرس. C'était des mini-républiques. En plus, il faut dire la vérité. Ici, 1857, on était indépendant déjà en 1500. En 1500, d'ici la Turquie, elle était indépendante. القرناوي نصروح كيس قرنينا في مونت dans la bataille des Charentes. Il y a beaucoup de contre-vérités. C'est pas la bataille des Charentes. C'est en 1870, pratiquement en 1871, et c'est la dynastie des Abbas elle a signé sa reddition vis-à-vis de la France. Si la quitté à l'âge de بعد السنة تفضلنا شراء القبائل الشيعتين من لا نوفيل كاليدوني. Ce que je veux dire par là, c'est que القبائل الجنين تناقص parce que par exemple عرفنا ثمود ils n'ont pas le même lien d'attachement à la terre القى أكيد ساعة القبائل parce que نقولي نلقى ولاش ندار نروح ذلك أكلنا غادي من غير ولد il n'a pas commencé à partir de 732, là, 750, avec l'arrivée la numidie en Algérie, parce que l'Algérie a été créée en octobre 1839. Mais ثمورة القبائل على ديفرنس نتجاد تصدعنا نتجاد تصيفنا هذا استناد إميت سورة كان يبدا شوي تاع القبائل le pape Saint Gélas Ier, il a réformé l'église chrétienne. Dernièrement, il a remis Halloween, qui se parle de la Saint-Valentin, Saint Gélas Ier, donc, qui veut dire Riles, la chambre de la fête de la grève, le 3 février, tu donnes un château dans la Nièvre dédié à Saint Gélas Ier, Saint-Augustin, non, dernièrement, que ça raconte, c'était les Soukahras. Ah, Soukahras, c'est quoi? Soukahras, c'était la limite. Soukahras, ça veut dire qu'est-ce qu'on a حكيم شوفي كان شوفوا وليك لي كيستيون يقول تبوزي ما كاين تبوزي يا با تفوسي يا نو ولدي تبع ديريكت حكيم. Non, je ne vois pas le direct. D'accord. Je ne vois pas. Ok. Alors, c'est parce qu'il pose comme question. Ok, après, voilà, après, كمل دورك après تبوزي لي كيستيون قالت تبوزي ما كاين Bon, c'était une multitude de conférences, et il y avait des phénomènes. ثاني أرجوك شوفي ثاني ضيف لي conférences محسوب غير داو دي scientifiques داو voilà qui vont s'adresser aux cabines باش on était en contact avec au sein des villages تروحوا لي villages par exemple pour faire des conférences comme ça et tout باش كي أنا خدمت زعما لا سيونس محسوبة تموسنية voilà parce que le c'était tous les 15 jours et vous faites maximum un mois, il y a une conférence. Une conférence, par exemple des artistes, des peintres, initier des gens à la musique classique, initier des gens qui se parlaient à la philosophie,
tu donnes de la hauteur, tu donnes un petit carnet, tu donnes la connaissance au gouvernement. Pour ne pas se faire pour ne pas se faire embobiner. Plus que d'aller vers la rachien. Est-ce que c'est ce que vous dites, avec n'importe quoi, il soit درب ولا ثورة. لو ثبت القضية تعذر في الزيتون تعذر أمير ديزل. الصراحة رينا تقار لا قايدة ولا متيسي وسا تقار لا غاشيان كيسقار أمير ديزل الله وفار عندي نوار تالمو كيسقار لينا شفازي زيت dans les années 90 أمانة ديال سو ماتان أمانة ديال ليبرتي ديالنا 7h30 وتوضر واحد 7h30 بساعة ونص تصدر الجورنال السروميت هذا اللي جرب السروميت وتموزو لها صافي تموزو باسكو بون ils ont réussi avec la rade صافي كيرب كيسقار لينا بون ضريبة ديكول 6 سنين تحفظ راسك كيسورتي 8 ans 8 سنين تحفظ نسنا كاسر en même temps de ça l'antitémorix financier في العربية السعودية يخدم لنا تسقر لنا دي زيكول كوراتيف والقضيان دي بوزكان تسقر لنا ديال مالو كواتاسي موكان أمرا سي مورينيك financière, au bout d'un moment, elle rachient tous les moyens d'expression, tous les moyens de communication, la télé, l'école, des week-ends. D'ailleurs, je vais te dire même, des week-ends, Alger, Mohamedia, Saharayen, la charia carrément. ماشي داينا كان دونك انا راه لا كونستيتيسيون الجيريان ولا elle est rétrogradée elle est au stade le plus bas de la société par exemple ما يضروا المثنينات ساغ اركازي ساولت ماسنا ساغطوت ساي ماسنا la femme n'a pas les mêmes droits, n'a pas le même héritage que l'homme, donc tout a été conçu pour réduire au minimum. Jen, ça de côté, en même temps, il faut influencer la conscience. La conscience, donc, oui, tout à l'heure, elle est dans l'idéologie arabo-islamiste. L'idéologie arabo-islamiste, nous avons savoir. L'OCI, par exemple, c'est l'organisation de la coopération islamique. L'Inde quand même, et l'OCI, qui est l'organisation de la coopération islamique, la vocation de l'Église, c'est promouvoir la coopération dans les domaines économiques, sociaux, culturels, scientifiques, grâce à la Banque islamique de développement. Donc, à l'échelle mondiale, il n'existe pas d'autres organisations confessionnelles dont les membres signataires sont des États. Les trois langues officielles de l'OCI, c'est l'arabe, le français et l'anglais. Donc, la question palestinienne, c'était la confrérie des frères musulmans, c'est le wahhabisme d'Arabie Saoudite et tout. En fait, tout est financé pour maintenir la société dans une léthargie, dans un état qui se les anesthésier et ne pas pouvoir prendre conscience. En fait, ils évitent au maximum la conscientisation. Ça veut dire que l'arachien, il faut toujours qu'il soit au niveau le plus bas. Il est qui garant, il est qui fait ou les suivistes, ou les arrêts manipulés, donc il devra être une émission, un petit truc à la télévision, sur Facebook. Et l'arachien, ils sont tout de suite dans la réaction. Et nous, pendant que l'arachien, ils sont dans la réaction, ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action. Mais bon, je condamne mais il y a des enjeux géopolitiques énormes. C'est la France, on peut développer tout ça. Alors, pour revenir à Rossafar Deglou, voilà, en plus des conférences il était question une campagne de sensibilisation sur les risques du suicide, en même temps, une campagne de sensibilisation sur les risques de radicalisation. En même temps, j'avais l'intention de prévoir ديجبورت مي فالي هذه اللي نرتبوا كاينات الوزراء نجرجر انا كلكو بوتي تيليسكوب بغيت نسحب باش لاسترونومي لي جون باش نمشي لا ميتيو كيتسس الهواء دونك ديفيرون دومين جو فولي فريمون multiplier la connaissance et en même temps que ça
ils souhaitent dégager, c'était de mettre la jeunesse cabine. La mise sous protection internationale de la jeunesse cabine. Donc, j'avais des stratégies dans la mise sous protection de la jeunesse cabine des institutions internationales. Là, j'avais l'intention de mettre le peuple kabyle sous les nazis. Mais bon, voilà, c'est tout un tas de stratégies. Il fallait du temps, mais bon, voilà, j'ai été contraint, j'ai été bloqué dans pas mal de projets. Donc, voilà, finalement, c'est. نصبر mais au bout d'un moment, bon, voilà, la feuille de route à l'ailleurs, et on est là juste en tant que vitrine, point barre. Le centre de décision se situe ailleurs. Voilà. Ouais. فوالا شنو زادوا غير شي طاح السقسيين الغاشيه فوالا عطاتيك دي بوزي لا كيسيون كي قارنا يغرس كي تضمك en fait GPK bien sûr. Bon, alors, mais oui, voilà, il y a beaucoup de blocages. Voilà, et oui, on va respecter les personnes, on a le respect des institutions, on a le respect de l'autorité, et hors de question que l'autorité se transforme en autoritarisme. Donc, voilà, l'autorité, il n'y a pas de problème. Un exemple, par exemple, Youssef Dioun, il a fait 2000 km, Youssef d'Andalousie, un grand monsieur, maître de conférence et tout. Il était en contact avec le Canada, l'Amérique et tout. Il a eu une deux fois, il y a des choses, je dois rendre compte, il y a des choses, je veux faire même le projet. J'ai vu ça de 22h30, à 18h30, on était sur la fin de mon programme, j'avais distribué les feuilles aujourd'hui. Et aussi, celui qui n'est pas pour l'indépendance de la Kabylie, je l'emmerde d'une attitude. Donc voilà, j'ai compris. Il a fait 2000 km et il a dit finalement que c'est exclusif. Voilà, il y a eu des projets qui ont été il y a beaucoup de projets comme qui ont été bloqués. Déjà, il y avait un problème de confiance. Et en même temps de ça, puisque Ewidat Nader, كما Samia, dihya, on s'est mis bon, سولفي حكي باسكو تهضر قارن تتصور ما تهضر سولفي عاود كان بوديو سنة لا ريونيون حسو سيتي اون ريونيون دو ترافاي مش تشيني فوالا بويض سميا في الدنيا مسموح انت مثلا كرو مسيو ان ميت دو كونفيرونس ان دكتورون spécialiste de la langue amazigh. Voilà. Il était en contact avec des très grands messieurs. J'étais en contact avec Mesmet Poutmer, avec d'autres grandes personnes d'Izmour, et voilà. Le but, c'était vraiment de mettre des conférences en œuvre. Et à partir de là, tu sais que, voilà, donc, voilà, on a constaté. Un peu وقدي راه خاص نسيو لي البريمي مينيستر شو سيدي يكون البريمي مينيستر لا غيونيون لا باسكو كيواد خمسة ناس سين دانان دون ديبارتمون دي كلاوي د الحباب ان ميم طون دي مغنسن ويرتد ناس مزمر ما يتعاون كتنغلس دي كلاوي الديبارتمون اللي كيرا لو سبور اللي كيرينا في فينالمون بون الى يون مدكل انا دسونا ناس با لا بان بون فوالا و دوسي غير الشمت علينا مي سي بور وو دير بون تصل الحوايج و تبلوكيني اين كي قارنكني تبلوكيني لي بروجي ديال ويس نفارنا جيتي en contact avec تقشيشين سبدايا بيتي تابتي نسبدا تربع ثاني وتقشيشين تباخ سي باراي سمتنا تقشيشين يعني كيتسوار فهمتي باسكو ماشي بوسيبل اون ايت ان ستاد ان بتي بو افونسي مثلا كيتقارن بلي كانت سبدايا تربع تقشيشين تربع ثاني وتقشيشين تباخ pour que ce soit une vitrine internationale des femmes kabyles qui jouent au foot comme à l'époque du FLN, parce que le FLN, le but c'était un petit le FLN internationaliser la cause. Voilà, internationaliser la cause kabyle. C'est pour ça que le sport à chaque fois. Voilà, tout à fait. C'était vraiment pour internationaliser la cause kabyle. Voilà, c'était ça. La cause algérienne du FLN, c'était pour internationaliser la cause kabyle. Et en même temps,
واحد القشيشين en même temps là on doit être un petit peu on doit être égalitaire dans cette société ماشي غير كان ناس باسكو لو كود دو لا فامي الجيريان على في دي ديكاز السنقره ودي ورا نكوني نكمل سفري دنيا يا وداد نفاق une fois pour toutes parce que le destin de la Kabylie il est entre les mains des Kabyles. Ils ont compris. C'est l'idéologie arabo-islamiste, nous connaissons on était dans le gouvernement, mais on voulait faire participer la société kabyle à construire son avenir. C'était le but. Je suis désolé, je n'ai pas en même temps les commentaires. Bon, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé نوالا تصل حوايج جديد ضروري ونغري علمينا في سوقنا الماك نتلمس من فرنسا كوارديناسيون ماك فرنسا سونتر تاخرات نكونوا نبغى نراجع شطوح نبغى en même temps عندنا السفلى انا روجا يابي لو 5 جوان ديجا كي قارنا كنيا نخدم رابور تفرحات ويختي سور تيليجرام جوستومون بلي كاينات فوالا نخدم رابور دو 15 16 باج بلي كتظهر لي بلوكاج ديسفونكسيونمون نطلب دي كوميسيون دونك دقيقه كان خاطر خالد زيدانيه كي فوالا يا كتفهم دوا قال ديقار جوستومون نسولي رابور فرحات مهني فوالا فكيف يهضر سونا Voilà, sur un rapport, Gwenda dénonçait justement des blocages, des dysfonctionnements à Tasselhouye. En même temps de ça, on parlait d'une commission d'enquête sur un des membres et derrière tous les problèmes du match. Donc du coup, il a un certain Brahim d'ailleurs, j'apporte mon soutien à Taïb, qui a été agressé récemment, un homme de 70 ans se faire agresser par un voyou, alors que Ibrahim Mskin a dit une commission de contrôle des finances du MAC, justement, et Ibrahim explique le MAC, il voulait de la transparence, et la transparence passe par les finances. Tu es d'accord, Nakate? Oui. Et donc, même qui est menacé, je vais te casser la gueule parce que dans une émission, j'ai eu le malheur d'être pendant 4 mois l'émission. Voilà. Et les caméramans, il y a beaucoup de censure. J'ai été beaucoup censuré. Le lendemain, je vais te casser la gueule. Bon, voilà, on est plus à une chose près. Voilà. Je peux pas me rabaisser un minable pareil parce que franchement c'est mort le قبيل elle vaut plus que ça نكتب لي غير قبيليا يمرني des choses mais الشيا غاسي هنا تليفون الشيا سا ميساج ما سلوي ناس voilà il s'est passé ça en بعد ناس يتقار déjà عقلين père de famille femme كانت نغلف donc voilà par respect au GPK, par respect à par rapport à ma situation, je ne peux pas descendre à niveau de insulter, téléphoner assez simple, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est pas un problème. On était à la Fédération européenne de Krav Maga, donc de la je ne peux pas descendre mon niveau des comportements de voyous. Et puisque toi, tu on ne peut pas fermer les yeux. C'est pour ça que j'ai accepté ton invitation. Je peux pas accepter de réduire le mouvement il mérite beaucoup plus. Voilà. كنت على غير الناس الا يون انديبوندونتيست كان باسكو زريغ كاس لاس كاميرو كان ادم سبتي صنفار ديت مورت القضيه اطاس القبيله هذه تونتينا اويدو كان فوالا l'essentiel c'est de leur proposer des projets soit chez Saran ثمورت القبيل soit chez Saran بنو ثمورت القبيل et les projets sont énormes dans pas mal de domaines j'avais l'intention j'avais l'intention on parle de brièvement j'avais l'intention تيارنا دينا في قراوني البيرات دينا في تو هذا هو الجزائر ناس قراوني البيرات ناس avec les cannes de bière venus des panneaux solaires
كني لي جون تيجوا على الروح ناسري في البحر عندنا ضنتيار تشكارين أصغر غير مثلا تري بيان سولفي كان دقيقة أوني قرر حكيم يسعى إلى في ان بروجي غادي يجمع لك ولي في بيرين اسمها هذه كانت دو بيان يبان ديك سمورت القبايلي مي فاس فوالا اللي كان مثلها سمورت القبايل يبغى يخدم يسل لي بانو سولير جوستومون ابخي لي بانو فوالا سولير فوالا لي بانو سولير هذه في البحر عندنا نظام هذا نجمع تشكارين تي وجدين هذا نجمع ناس مسقان تي قراوني بوتيو بلاستيك دي ساكو بلاستيك نخدم كي قارنا كاينات هاد نخدم ديالو طون بلاستيك pour remplacer un qui sera le goudron, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien du tout. En même temps, de ça, on ira avec le dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, ça a des réserves non importantes des morts le fait de le mettre dans des cuves transparentes, donc à la lumière, les micro-organismes sont tués. Donc, on va purifier l'eau, on va avoir cette indépendance au niveau de l'eau, l'énergie renouvelable. Un minimum d'indépendance énergétique vis-à-vis de l'UNES. En plus, elle manque de rien. En même temps, on va fructifier ça même. En fait, c'est vraiment heureux de donner de l'espoir, lancer des projets qui sont très بليك القضية هذا من نسيت مورت السن يمت على tout leur cœur فكنا كولا ونسن إفادة نسن ألا غنسن بليك هذا هو تمورت القضية الشغل أتراكتيف اسكو ما نسعى دي بروجي انتريسون ما نخدم دي بروجي سور لو بلان ايكولوجيك نزبر نطلب مام لونيون أوروبيان تعاون سور لو بلان ايكولوجيك مثل l'Union européenne تعاون l'ONU تعاون علينا الجزائر سميرا تخدم كرا ربح مازيغ دانيا سي ان جون الزلفي سولفي شحال يديرو تساو الغرا يا با توسي باسكو هادشي شاكيني فريمون يتنادي مليح غادي يعيون غادي يخدم تفكم كان فوز نتا يلي بخير غادي يخدم فريمون يملا دي بليزيور فوا فوالا سي parmi les jeunes ندلس يبغان فريمون يهضر طاس تسمون نتساقبيه تندا دايور ما يخدم طاس كاع دينا باسكو زرم بلي دلس لا بليبار دي جون راني سبوس نشوف حتى عرف مي سي كالكان يحملن فريمون يلي بخير يخدم يتراجعو كان بعض كاكا بروجين ولا كيك شوز فوالا صافي لان زرا وركما ثمورت القبائل appartient هي قبائليا Donc, il y a la قبائلية au-delà des sigles, au-delà des politiques, وين زمرنا داهم تدارتيس وين زمرنا داهم تمرت القبائل اسكا نزمر نبنو السنفاران on va éviter les infiltrations pour ne pas saboter nos projets mais اسكا je suis disponible بلي كان نبنو السنفاران دي تمرت القبائل que ce soit dans le domaine environnemental dans le domaine qui se قارنينات scientifique dans le domaine de la terre par exemple l'agriculture j'avais des projets بلي كاين نبنو سفلاح ما اسكا صادوطني مرزلو ذاك الزمان ديال هذا صادوطني tu peux la récupérer faire une petite industrie textile dans pas mal de domaines les projets sont à l'infini il y a tout à faire ah oui tout كان اي دايوغ ادي سيونا دي هضره في ليكونومي تراجعوا كان يدي كونفيرمي في نوف جيمز ادي هضره كنت très bonne initiative تاع تصاطس نعم نكون زاد شو نتخمم سي وي نشوف عمانكيا depuis des années اي كان بغونا تخدمني قبيليا باسكو شو راه يويد نستعمل قبيليا كي الضرو تاع دوسا باسكو dans les années 70 تخدم معنا انا راه تجمل تراسكني بون اي وري خدمه راين ديري كان وري خدمه راين لا كان بيخدم لا لي بس شريف حناش راه تجمل تنسى ان الجيه وذاك كنت مسمسني اي سي pour parler de la GSK c'est زران c'est une question sensible de la GSK c'est dans les années la GSK dans les années 20 dans les années 20 تخلق تفرق نزرو يتمرت القبيل تخلق ليطوال نور افريكان 1926 en 1928 و 28 تخلقت لا جي اس كا
En bas, sinon, en 45, il y a eu l'histoire berbériste avec Ben Youali en 45 et tout ça. Et en 46, officiellement la JSK. Dans les années 70, il y avait en même temps que la JSK remportait des titres, soit le championnat en 76, 77, soit la Zetan Moudian, Boumdian Igerhan, il y avait pour vous dire à quel point la question kabyle et la question même d'un club de foot est rassembleur, gêne énormément le pouvoir algérien. Donc, et en même temps, par exemple, dans les années 80, il a le MCBI avec Mouloud Mamri, directeur de recherche, en même temps, le titre honorifique de docteur honoris causa de la Sorbonne, c'est le titre le plus prestigieux des universités françaises. Et il faisait des choses énormément pour Samia, mais c'était taqvaylit, parce que au fur et à mesure qu'on avançait dans Samia, en vérité, c'était aspiration kabyle, taqvaylit, en bas, qu'est-ce qui s'est passé en 85? Dans les années fin 70 80 جمال علام يدير هذه عفر بفلاس جرتورة فرحت معاني اللي صبراني سرفزنا طاس شنان تقبيليت en 85 خلقا l'oreille. En fait, ils l'ont déclaré musique d'utilité nationale, d'intérêt national. Donc, du coup, en 86, c'est un festival international du rail, il a initié des bobini. Il y a 80 millions la minute de publicité pour pouvoir internationaliser le rail pour casser la chanson kabyle. Donc, en fait, c'est pour résumer un peu un petit peu وشحال هي اين كنا عارضه نثبت القبائل تروصنت dans le début des années 80 في لا راديو تيويزي في لا راديو تمازيغ من بعد سيتي ماس بلايبه رحمه ربي صافي 3 4 موانا يموت مسكين اللي عفر بفلس كان دي تلويث كيف اني ولا القبائل وكذا يا يو انستركسيون كنا خدمنا كان بور لاكاديمي بيربير de révolutionnaire, le pouvoir algérien sur la France, parce que au niveau des médias, au niveau de ils essaient de les briser. C'est ce qui s'est passé dans tous les domaines. Le MCB, il y a eu le multipartisme et comme par hasard, le MCB il a été fractionné en 3 parties. Pour créer des partis politiques qui puissent se substituer à ce mouvement qui a rassemblé tous les Kabyles, de toute confession, de toute idéologie. Donc, ça a toujours été même en 2003, il y a eu l'année de l'Algérie en France, il y a eu l'année de l'Algérie en France parce qu'elle était dans les années 90, il y a eu la réconciliation nationale. Donc en 2003, il fallait absolument fermer les portes et se réconcilier. En même temps de ça, voilà, c'était l'Algérienne et oublier tout ce qui s'est passé, la décennie noire, les 250 000 morts, 70 000 disparus, et tout. Donc, du coup, Bouteflika il a été instrumentalisé pour appliquer une réconciliation nationale. Et en 2003, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit média, Radio Berzifnia, et on dit que les journalistes يقبلين اللي كنتش نزاحلي طلبنا سنة كيسقارينا تسنفكنا هذيك السنة لي جورناليست كابين سنفكنا بور تي في une télévision بور تي في c'est une financière de RTV juste pour les journalistes qui donc en fait la question kabyle elle a toujours été en quelque sorte elle a toujours été instrumentalisée pour nous briser ما جيت مورث القبائل dans la diaspora dans les années pendant la guerre 54-62 il y a eu un j'ai perdu le fil. Dans les années 54-62, pendant la guerre, ils ont toujours fait en sorte, par exemple, c'est la plus petite région d'Algérie, c'était la Kabylie. Et quand c'était une petite et grande Kabylie. D'accord?
ils ont toujours fait comme ça en bas ثاني ولا حاشا دي سمورت القبائليه دوبوزيسيون ما تيش كيتصطف اللعيبه ذاك وهران بالصحراء نايناتنا ينقل نايناتنا ما الجيل نشوف نسل تصف القبائل بمعنى القبائل كاين كاين يونا بريد ديوان الناس وهران الناس غا ساكنه في قارمات وهران تسنا دينا سيتو بيد القبائل نايك تروحوا ناردينا بور دير كي تطلع الجيري كونطا لا فرنسا فوالا يمكن ثلاثه البسكو أما سحاكي نظروا حق الدهية أبري أكيد ستادير داكور باسكو مازال بنظر مليح مليح في الرابوراكيا داكور فوالا ياك لن الحوايج نغم بيان سور باسكو لن نتصل دي بوزي دي كيستيون باقيين أبري أسكي ستادير داكور سوفي ميرسي كنجيزنا غير كنجيزنا داكور الزول الدهية بيك مديسري الزول الدهية الزول سامية الزول حكيم الزول كي تاخدي تسمح سيسات vas-y أول عم تبوزي لا كيسيون قبل شميني قال لنا مينيستر des affaires juridiques des GPK دي droits humains et des droits humains en fait des choses la rôle محسوب s'occuper au sein du GPK à l'époque mais مثل هذا كنت en fait qui m'a reçu de contacter c'était prévu que je remplace Sakina donc ماني rédigé projet d'agla on a rédigé j'ai rédigé un projet pour l'année 2020 2019 même qui résiste les points comme par exemple seconder le ministre de la sécurité de l'administration dans sa tâche comme il dit la répression qui oui تطرني تموت les militants اللي ما غيطرني تموت هي par voie de justice كروحنا على justice وتدخلنا على الحبس c'est prévu زعما هادشي يعني كاين les dossiers à mon niveau pour les instruire on aura contacter les organisations internationales pour dénoncer parmi les tâches c'était de prendre contact avec les ministères ou que l'administration la navale, les organismes qui gagnent la navale, pour les histoires de réglementation. Parmi les projets, c'était une structure législative. Après, c'est le Parlement, mais à l'époque, c'était juste une structure législative. La rédaction, les projets de la rédaction de la Constitution générale scrapée. Enfin, même si j'aimerais juste me rappeler. Donc, qui ont préparé des déclarations pour ce soir, ce qu'on appelle des avant-projets. Parce que quand tu fais un projet, il faut d'abord un avant-projet. des choses à projet جايه واحد الاستراتيجيه à suivre كاينين les points principaux هكايا مع ولا كيفني بغيت نسقط شنو améliorer si on peut d'accord هكا parmi les projets d'agla il y avait وين كيصغر التريبيونال المغال وين اللي هو
فعطانا نظري واش نسميو باللي صبايا بروبليم خراب في الكاتبين. Il y avait là un lien, c'était prévu de rédiger le code électoral. واحد بيديتي صغار واحد كيرا دي كود على الديبلاسمون دي بيرسون شغل نورماليتي تاعي داك الحوايج اللي شفنا في سي دي لوا en même temps se bouleverser sur tout ce qui est juridique. D'accord. Que ce soit conseil juridique, par exemple, qui est d'origine, oui, je ne vais pas le dire parce que disons que c'est un truc interne. Ok, voilà. D'accord. D'accord. Voilà, il y a un interne et déprimentaire, d'accord. Voilà. Donc, voilà, le travail, beaucoup plus, c'était un travail juridique. D'accord. ذا شو الدوفير دعوات en fait باش par exemple le parlement. Ouais. En fait, il y a une demande. Il y a à chaque fois نروح la correction تسعة وستين الحوايج صورنا ثلاث حوايج سورتو اسمين الحق البرلمان وبعد ابري تسعة داني اللي هي دي بروبليم سور التيران سورتو mon cabinet dans les expériences même quand je demande des explications j'ai toujours les mêmes réponses à vous donner le client terrain. Il y avait un problème de blocage, des démissions qui se succèdent, il y a eu le problème de coordination dans les différents ministères. Enfin, il y a collaboré maintenant. Aucun ministre, je précise, aucun ministre m'est contacté à rédiger un règlement. Aucun. C'est pas possible. Ah, mais c'est tout, il y a des règlements, les lois. Mais on est le problème c'est de l'organigramme. Je remets que dit que c'est une expérience, c'est une capacité. Samia. Je retrouve que c'est une marché parce qu'il y a une stock d'essai. Regardez son sang qui est là. Après, rapport de tout ce qui cloche au niveau des structures, la base de la en fait, on a compris que c'est un fonctionnement organique. Ça veut dire même qu'il y a une commune politique, une personnelle, le mec qui dit même pas, je vais loin, je vais très loin. C'est un problème personnel, c'est un problème stratégique, c'est un problème politique. Voilà, on garde les fous les faux comptes, les intimidations, les pratiques, peut-être tu les as vécues, apparemment, même que la matière est pour une raison ou une autre, je pense qu'ils les ont subis. Il y a Nas Hakim, le ministre de la jeunesse, l'ex-ministre de la jeunesse, il a été menacé par accès à la question. On l'a dit en plein réunion ministérielle, rien n'a été fait. Ils ont promis qu'il est démissionnaire et départant. Parce que la jeunesse, la jeunesse كبير. C'est pas pour vous désespérer ما نحكوا تنشتاقي نبغى نبدل تأذي بدل أزبدل إذا تنسمي سوينا ويجيني كتنضح نفس مورث القبائل صرفي كانت دهية ويجي كتنضح نفس مورث القبائل إلا قد خدمن un vrai travail digne de vous en fait de la jeunesse kabyle ماشي de l'anarchie ماشي de la menace ماشي ديال الرقبات ماشي تشجع لي ميساج انديسون اسلاويين يرقزم ناس نشجع في فيديوز ناس نشجع لي فوطون ناس فوق الحوايج ورساينا لك aucun lien avec espèce ترقا تقبايلي تايت مثلا. C'est pour ça, c'est que nous devons نبدو السلقة
باش كي تنخدم التذوكلية باش نوصل بزاف إلا أدني نيت كلش باسكو العبادة كاع دينونسيغ ديرنييرمون ميتو راهو فيغ بلي سيمال عمال اون فيت العبادة كي بوزون سافوس بوزون اون فيت ادخلنا براتيكينا هنا كي نتقارن سي بور سا ادنت دينونسيت العبادة كي يا نوض نكوني اوني دي كادر اوني دي كادر دو ليتا ما زمن غادي يدير فهميت ماشي نيمبورت كي الا وندي هضر ماشي نيمبورت كي ونولفارا سورتي ونولفارا مون بلوس والولفة يترقى بيدوا البعض والنوم غير سي با دو مون ايدوكاسيون ياك جامي ميم ساعات دي ادفيرسير مي كاين اون طونك افوكات جي يو دي ادفيرسير مي نخدم دي الطرافاي نينا كان لادفيرسيتي نينا كان دي الطرافاي مي ويكين بوين دي زاكت فريمون ماشي يكون نو ريان افوار افيك لا بيرسوناليتي كابي جي ديزولي الساكين يبلاق باش كيتانفنوس فريمون سي ذوكليا باش كي تنرفد لا كابيليا كاع الا قد كوني ماشي يالمون سي با اون كريتيك باسكو elle تساوي c'est pas des critiques on est en train de dénoncer tout ça on est en train de critiquer leur politique parce que elle va ramener nulle part en fait prendre droit dans le mur c'est tout ce que je peux dire العبادة كاع والصيف باش نخدم rien du tout صافي ونجج ترى لي شوز كملت اون فيت الما يموتوا البعض ومش هاد نكر زعما غادي دينونسي سنغ جو سي با كوا ابري ادناوض اون فيت ادناوض امشي هي العقليه تقبيليت نصح هذا ادناوض راه غادي نهضر ابري عرفتي شتاكيا ياكود نهضر فس فينا كيف لدي هي سولفي كانت كمل سي لا بغيت نسفهم وي مثلا غادي تسمع سي صح بالك justement un chéri il nous a conté un problème de conscience d'accord parce que ظلم دي صوت dénoncer اتاكفوت بالك سنتون بالك نكني نبغى نستغليو المكانه d'accord ومن طون ونبغي نديزيسبيريو وذاك يقول لنا انجلترا يقدشي كانوا تركوتي اتسو صبات البروبليم سي كي العبادة جاديني تما قال دايوغ لي زانتيميداسيون يحل لي زارسيلمون يلي داش تاكيني بغا نديني بغا جوستومون انسوسن ايوا شو باسكو نو ما كاينش في بلاصه السوايع دونك تكملي انا كاين نخدم دونك فريمون ان بروبليم دو كونسيونس نشتي كي بيرسونيلمون ça m'a travaillé parce que justement pendant j'ai essayé en interne de l'équipe de Hakim le rapport mené en plusieurs pages Isnourami ça c'est quoi ça n'a rien donné ça au contraire ça a créé plus d'animosité يشراو ربع وسنشوف GPK يبقى عاود عندي لي فورماسيون سكلانيك باش ils ont tout fait باش liquider après les promesses نقد خدمن باللي les personnes qui posent problème qui bloquent les projets qui créent de l'opacité tout ça باللي كاين souffrir c'est souffrir là au contraire on a vu l'inverse اللي كاين souffrir après اذا شو خدمن اي باسكو نتراجعوا سمانه نياندغا افون افير دو سوفرونيز مثلا نتراجعوا ابراهيم بلا باسي لانك داين غادي يفا غادي يتاخر نتراجعوا كان وين غادي يدير بلاصه لا فان دو كونت نو au contraire نزرع بري فرحات ديك فوق الكونفينمون يروح يوزن عرس تيلا مزور ça pose problème ça veut dire c'est une façon de nous narguer de nous dire non هضروا نحكي مثل كي voilà ce que je fais qui je suis avec ce mec avec ce type alors que le type il a posé pas mal de dégâts il a posé des problèmes justement après photo d'Ides pour nous dire بلي voilà هذه قيمه en fait هذه قيمه voilà c'est une façon de nous dire qui voilà ça me darse qui doit y livrer vous comptez pour du beurre. En fait, on lui a servi de vitrine. On lui a servi de vitrine. Après, il y a un autre problème qui pose problème, c'est que le fait que le bac, il fait plus politique. Il a déserté le terrain depuis 2016. Qu'est-ce que ça ressemble DRS quand tu trouves DRS, ça met le crâne.
اسمي رزايس سميتو رزايس ديالي تيبان نظرة يدير دير اوتوريتير نويو جي بي كا ماشي تقرا على لي مينيستر مي كيلكوزان وليت ديالك على صراحتك لي كونسيير كانوا عليها وين ندير عيني ديالي شي كونسيير صراحة ماشي كيسا فقط لي كونسيير نقرا نظرة لي كونسيير ندير وين كاينة وين عايزة نطاس ومن بعد ما تنتقدر ديالي تقدر توالو شميني داش كاش tu as fait et qui me corrige qui va vous corriger qui s'écrit les textes de loi qui s'écrit après اللي كنت خدمت والو ودايوغ ils ont carrément sauté mon nom sauté tout cette dernière بقى كيمشي بين زويدق اللي كيمشي بين الشاهد je suis témoin sauté complètement mais qui j'ai pas travaillé mais qui j'ai pas existé carrément on m'a insulté le vase يصبراني il m'a carrément insulté il m'a traité de bédouine. Vous vous rendez compte? Les mecs خدمت deux projets de loi entre les deux t'as rien fait. Que du vent, il a fait comme c'est des là qui dit là. C'est comme ça que le GPK traite les ministres. أساسي كده خفض ملا اللي خفضوا ترى intellectuels d'autres gens instruits certains pas بتاع الخدمات. عندها مثلا غاكي دihya شجع un message du premier ministre ماشي البريمير ministre يفرحك مني يشجع غير دبري ميساج إليا غير تبان لي وتسمى أزرف تهضر مك زعما أسلواي تو سكو فولي إلا قد عدي في لي ألور كو نسلب بلي فرحت ماني يسوى لي ميليتونس إي سيمباتيزون لي ثمورث يسوى لي سين بوندون دي زور إي دي زور مي لي مينيسترينس نو ils ont pas le droit de parler avec lui. Il est incapable de répondre les ministères. C'est juste incroyable. On m'a appris ce que j'ai compris, ça a la feuille de l'outil, en fait, on lui sert juste de vitrine politique. Voilà, d'ailleurs, les tours qui les démissions, qui les d'ailleurs, le public n'a même pas les démissions. Parce que ça pose problème. Parce que quand on se pose la question, mais où est-ce qu'il a acheté les démissions? Pourquoi toutes ces personnes sont parties? Il y a un souci. Quand on est démissionné, rentré dans la dernière minute où la communication du Canada, juste la même chose, il dit que c'est pas vrai, on est démissionné, alors qu'il a démissionné, il n'a fait aucune réunion ministérielle. Le premier ministre, peut-être qu'il est démissionné. كما يليون إذا حكيت من داير عادين يدمنوا لكن لا ديميسيوني بكم ترى لي ديميسيوني comment dire ترى la public ça veut dire maintenant on est obligé de les croire sur parole en plus au lieu de répondre les points négatifs sur le rapport ben non au contraire mais un coup d'état c'est un coup d'état ils ont poussé par un ministre vous vous rendez compte par un ministre démission il est خدمة en plus c'est des ministères sensibles mais شوف خسر بالنسبة للstructure structure législative تستخدم يخدم البلاس اللي بيخدم لابون بروجي بالنسبة لخدمة الباسبور تستخدم المينيستر لا دبلوماسي participer les tournois les nations sans état le ministre de la jeunesse et des sports vous vous rendez compte et moi je me suis remplacé Axel Blabessi c'est qui Axel Blabessi il est partout il est nulle part alors qu'est-ce qui m'a poussé à ça c'est pas les il y avait combien je pas compris attends c'est pas des intimidations les mettre dans les agressions physiques c'est grave j'espère que la séance c'est dans notre verre parce qu'il faut faire quelque chose le rêve une France ça pose problème je jette pas la pierre sur tout le monde je suis sûre qu'il y a une responsable qui pourra aller définir d'ailleurs la commission financière du contrôle des finances ça on dira c'est ce qu'on a demandé. Je pense que nous faisons maintenant parmi les choses qu'on a demandé. Oui, je pense que la commission d'enquête qu'on a soulevée, c'est une lien qui a... Voilà. Quand on soulève une commission d'enquête, il y a un problème.
Alors que dans toutes les structures humaines, c'est normal, le but c'était d'améliorer les choses. Mais rien n'a été fait, au contraire, là, est de plus en plus c'est pire. Le problème, c'est qui c'est qui vous, ما تقارن فرحات نوع يعني باش يخدم كونسيي يودني في كونسيي يناضل منهم اللي سي با سي مينيس دونك سي كي point d'interrogation mais de toute façon فرحات يروح dans une dérive autoritaire j'assume mes mots parti dans une dérive autoritaire إيه القبائل البروبليم سي كو توالي غويكي توالي فرميلي سورفيا وين بصح فهمن اون فيت فهمن لي شوز بلي سي بوغ افونسي زعما باش اون فا اون فينير افيك تو سا افيك توت سي براتيك جماعة دينيغ فوايو كي فوالا سي دي فوايو يخدموا نشتاقيا au fait, dans la cabine, on signale à ce genre de personnes, ce genre de pratiques, bien sûr, parce que c'est grave vraiment dans un mais oui, ils font vraiment simcel, ils ont un lien, c'est pour avancer, parce que tu es quand je t'ai dit, parce que je t'ai dit à la poubelle de l'histoire, il a dénoncé le rachid chinois qui sacralise les gens. Il a il a fait des choses, mais est-ce qu'il s'ressort? Mais il s'ressort, on va l'arrêter. C'est fini. Alors, autre chose. En fait, les pratiques c'est ça. Parce que فاش في حاسفه وكا حتى دي ناس بلي حاسفه سي كو فرحت مني يسلايد يضرب لي جو سون اكس مينيستر اسمي تهضر في كشيش النظام ايغور il n'a pas dénoncé un شتاكي pourquoi l'allocution نستنقرز يهضر في الكوفيد 19 نكوني il nous a ignoré il continue d'ignorer les gens يضرب بلي يضرب il ignore tout le monde parce qu'il n'a pas de réponse il n'a pas de réponse à fournir il a de donc qu'est-ce qu'il fait il se trouve bon باش نهضر انا بوليتيك عمل دو ترينين اللي خدم في زنتني اللي خدم pour le Covid 19 est-ce que نسعى نتنيكني autant que ما كان ذلك لا est-ce que نسعى la capacité on va prendre en charge la cabine بالكش من أتانا سيدي سلانس أتانا ils ont confiné ils ont fait comme il a dit est-ce qu'on نسعى les moyens de prendre la cabine en charge pendant le confinement Bien sûr que non. Donc, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. C'est comme si que, quand il y a des français, le clan, un mec qui dit la cabine, elle est indépendante. Un mec qui dit, c'est un acquis. Non. Le véritable projet politique, là, c'est l'indépendance. Oui, je pense que c'est le même pas. Maintenant, militants, l'homme qui se font agresser en plein cabine, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il dit qu'il faut le même pas. ماشي نعاودو الكوفيد نعاودو c'est un autre chantier. C'est un véritable souci. J'ai l'impression un mec وين كي تكونسيي فرحات ناض نتساوزا يغرا فوالا اما كني وين فيه ونوري اما كني لا كابيلي اللي انديبوندونت اما كني نسبت الريبوبليك تاع الحقوق aucune stratégie on prépare pas l'indépendance pour un peuple on prépare le peuple pour son indépendance mais le peuple il a réalité l'indépendance يا سيدي مثلا نجعك تويت الريفيرندوم فوتي نو ما فوتيناش نو du moment que le travail politique n'a pas été fait. Tout à fait. Donc il y a une véritable chose. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème idéologique, il y a un problème politique,
il y a un problème de stratégie, il y a un problème d'organigramme, on a soulevé tout ça dans le rapport, mais aucune réponse n'a été apportée. La seule réponse on a même soulevé pourquoi les traitements sont différentes, pourquoi. Il a perdu la réponse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour dire répondre. Exact. On a même soulevé la démission des intellectuels et tout. On a soulevé, il n'y a eu aucune réponse. La seule réponse c'était que c'est des infiltrés, c'est des jaloux. Sans même c'est des jaloux, mais non. Ça va marcher une fois, 2 fois, 3 fois, mais pas comme ça, pas tout le monde. C'est des choses que la plupart des spécialistes là, ça va. Je ne veux pas jeter la propre sur les gens, il y a un souci. C'est un fonctionnement clanique, des clans qui se battent des places. Pour des postes de responsabilité. En plus, qui bloquent le collège. Ils bloquent tout. J'ai un mouvement qui a 20 ans. 20 ans d'existence, il a un siège. Il n'a même pas un siège. Comment les choix ont été faits? C'est pour ça que le MAC n'avance pas. Le travail est en train de finir. وديا الشاب ne vous inquiétez pas ماشي اسمو ثروه لا وثروي ورث الدروي ثروي هي راسن كان en fait الكونيا سا بيان سنقول stop en fait pour ces pratiques parce que ماشي تشنوي هاد لا كابيليا premièrement la Kabylie de nous connaît l'indépendance l'indépendance la Kabylie avec le peuple kabyle voilà s'il y a ouais le Premier ministre, en pleine réunion, il dit que l'indépendance est qu'il y a un souci. Et vous voyez, c'est la Kabylie, il y a un souci. Oui, vraiment, même il est indépendantiste, en fait. Il est vraiment même de Guinata guinéen indépendantiste, vu les commentaires, parce que tu vois, les rouilles des Torohan Silji Hansen, tu vois, les regards, en fait, des messages codés. ما تخدم اللي ديريكت ولا بنين كيهضروا في اللسان en fait ما يتقارن زعما دي فوز انديبوندونتيست نغلفيتن للناسيوناليزم envers la Kabylie باسكو نكونيا ضد الصحة في جدود القبايلين بويد القدر القبايل en fait تصرف كاع القبايلين بغا نتنرسو دي تمورت القبايل ماشي نيمبورت كوا parce que الاثنين je pense à force عاش نداكي peut-être كشمن يعني ديال العقلية كينيا peut-être يالون ماشي نيروميان ماشي يوك نيروميان تاكي العقلية بارغ ديريكتومون أليس كاين لي فو كونت لي فو بروفيل في زاشيت ouais les pratiques de la politique ouais j'ai un problème de confiance entre les individus. C'est pour ça que les différents ministères ne travaillent pas ensemble. C'est parce qu'en fait, les gens ne se connaissent pas. Ils ont trop de confiance. Personne n'arrive à communiquer avec l'autre parce qu'on ne sait pas avec qui il parle. Même il est entretenu au sein du MAC. Il est entretenu parce que normalement, le travail du Premier ministre, la première chose à faire, c'est la coordination, la coopération entre les différents ministères. Mais l'autre partie des ministres, de la Suisse, ces gens-là ne se connaissent pas, mais les ch'timis, comme ça, ils ont rien resté. Mais non, au contraire, ils ont cultivé ça. Ils ont cultivé ça parce qu'ils cherchent justement cette opacité. Qui n'est la questionnement, c'est pourquoi entretenir justement cette opacité et surtout l'anarchie. Il règne une anarchie totale, mais que ce soit au niveau du GPK, ou que ce soit des structures là-bas qui changent. تسدون كان وخدمنا ليطا دي ليو rien du tout en fait. Même les rapports vétérinaires, des vrais rapports. Et pourtant les rapports c'est pour soutenir, aider le Premier ministre pour faire bien son travail en fait. Asmix, le Premier ministre, il y a eu un rapport triste ou là. Et on grève un rapport, c'est pas possible.
En plus, les gars, on est le rapport contre toi, c'est pas vrai. Il y a contre lui. Et c'est un rapport économique contre certaines dérives, certains blocages. En fait, c'est un état des lieux, si on veut. Tout à fait. Ouais. Aucune structure humaine, une entreprise, une institution, peu importe, une critique, un organisme business, non, avancer dans la vie. C'est comme ça. وكذا لي رابور يولي صوت ينايد مش تخلط الرابور من الماركي تو سا ساعة صوت تحضر لا ريونيون سي نورمال ليكيبي لا سي انكرويابل صافي شتيني directeur des ressources humaines, peu importe l'entreprise d'Église, il a vu des anomalies, il a rédigé un rapport, ça veut dire il faut تستخدم mais les traiter c'est مش là. De la discussion, j'ai eu la lumière, là. Justement, nous avons pour les discuter, pour les améliorer. Non, parce que, justement, ils cultivent cette anarchie. En plus, ils font tout pour que tu réussisses pas. On travaille tout seul, on s'allie le budget, on s'allie une équipe. C'est comme ça que ça doit fonctionner, non? Par exemple, les États-Unis, j'ai du mal à recruter une équipe. Premièrement, j'ai pas le budget, ça arrive vraiment, il se trouve de recruter une équipe. Deuxièmement, il n'y a pas assez d'intellectuels. C'est que l'un des domaines est également. Je rédige toute seule. Une fois même, ex-ministre des Relations internationales, vous allez rechercher le passeport, par exemple. عندي الولد بيان chaque fois تسوفرن الحاجة تسرسن fait أعويق أما تسرسن لي بغو داخل الباسبور تسرسن ساكن بعد ما كان فيك تشيني في خدمن fait ما كاين فوالا ديال يغال فلاش شي في خدمن peut-être نكون يشاورنا راه نكون زرا غير شويه فلاس. Ça veut dire que c'est toi qui travailles pas assez. Imagine, j'ai pris un ministère où je rentre. Après la prestation de serment, j'ai attendu la télépassation de consigne. J'ai attendu à être transféré les dossiers. Les dossiers nés concernant les détenus et tout ça. Il n'y a rien du tout, j'ai rien reçu. C'est le premier ministre, le problème il y a des archives inédites. Finalement, il faut que les il y a à mon niveau, je ne peux pas dire je dis ce qui s'est passé. Après, je suis à l'intérieur, je ne sais pas. En bas, il faut un collectif d'avocats. Je suis même partie sur ce sens. Après, j'ai compris pourquoi je ne sais pas. Les volontaires, et il n'y a pas beaucoup d'avocats volontaires, ils vont défendre les indépendantistes. Mais au contraire, si pour tellement qu'on est détenu, tu dis, on va se défendre. Je vais faire appel à l'instance internationale. Il me faut des dossiers ficelés. D'accord? عندها demander les collectifs d'avocats, demander un collectif d'avocats. J'ai rédigé les conventions. J'ai même contacté Farhad, j'ai discuté avec lui. Il fait de l'accord, mais derrière, rien n'a été fait pour recruter des avocats. Un de proposé en Kenya, les cachinois, ils m'ont même zappé en fait, ils veulent même pas de ça. Mais que je suis avocate de Luxembourg. Donc, je suis en mission, parce que ça fait longtemps que je suis en Sénat. Mais je vous le dis, à ce moment-là, tout le monde cherche des avocats, j'ai compris qu'ils ne veulent pas défendre les indépendantistes. Et ceux qui veulent le faire, ils sont vraiment très peu de personnes, très peu d'avocats. Il faut sillonner toute la cabinet pour en trouver d'autres. أجمع سوفي كان دقيقة أخذت زيدانيا on a proposé déjà نعاوني باللي نخدم l'union القبائل مرة de tout bord الظروف حنا نخدم اليوث نطبلا
باش كيت أد السفر ثقبي لا كيستيون كابيل سكوينة ثاقيا سي المغاز ماكيا فيت إلا قصد نفس تاويلي تمورت القبيل والبوبل نتا ديسيدي سامية أعطيك بصحة لا كابيلي ألي أون أوتاج des appétits, je répète, des appétits politiques et des ambitions personnelles de certains leaders. Ok. Donc, la Kabylie toujours, comme variable d'ajustement. Ça veut dire quand il y a un problème l'international, au niveau national, changement de régime, changement de président, peu importe ce qu'est la Kabylie parce que c'est la région la plus politisée. Mais malheureusement, elle n'a pas été politisée dans le bon sens. Elle a été surpolitisée, si tu veux. Ça veut dire que chacun a sa petite république dans sa tête et il y va dans ses propos. Mais là tu n'instruis pas le peuple, tu cultives pas le peuple. Ils se sont une nation. La Kabylie, ça fait 5000 ans qu'elle a été indépendante. Vraiment, la seule de France, qui me laisse de l'Algérie. Bien sûr, avec la complicité de France, toujours. Le point de faire, c'est des élites politiques. La Kabylie, à partir de 1857 pour certains, 71 pour d'autres, c'est un problème. C'est un problème. Ils sont dans la malhonnêteté intellectuelle. En fait, parce que nous, comme ça, un projet politique, tu trouves une certaine légitimité. Une légitimité historique. Ouais. Il y a la Kabylie dans un nationalisme de base, c'est un retard immense. La Kabylie, elle est en avance des autres régions. Il faut dire qu'on en avance. Elle est en avance du collège, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des idées, des projets, mais réellement sur le terrain contraire, quand même, je suis on avance sur le plan de la laïcité, sur le plan de la démocratie. Quand même, la Kabylie, c'est ma fait ça, l'égalité homme-femme. Les régions arabes prononcent apparemment, le problème qui se pose, c'est que, tu vois les commentaires et tout, tu vois les liens, en fait, ils essayent pas de dépasser فرحات مهني غلمة كيتو non on vise pas le le problème Hassan Farhat c'est un messie ok Hassan c'est un messie Hassan il est parfait il est parfait il n'a aucun défaut d'accord c'est un leader c'est un visionnaire oui c'est vrai donc il est bien كذب داخل مسكين ok ماشي يخدم هضرك صورة هضرك ديما كنيم دقا كان في فرحات ماشي نقولو جيمي تحامي فرحات يتحامي ومكاينش في با كونتر فرحات bien au contraire voilà c'est quelqu'un que je respecte beaucoup c'est vrai c'est un visionnaire et tout ça mais il a des حوايج il faut dire pas en avoir honte mais صورة كيفاش نقرا mais il a فرحات il n'a pas préparé la relève واسكا ماشي غير فرحات enfin tout le mouvement tous les intellectuels toutes les dictatures donc s'il venait demain à disparaître dans les fois la retraite ça c'est derrière la politique qu'est-ce qui va arriver au bac qui est qu'elle a fait la Kabylie parce que la Kabylie c'est plusieurs tendances déjà c'est tourné le mouvement le marque زعما نقدر نقول لك مثلا وذاك اللي توراني تتبع في قال غيفوض تيمورا كيف تعيش الملكان اساس ولا تنشر تسعه بروبليم في الطريق الديمقراطيك الريبوبليكان الملكان متحبسين هذا يسمحوا سي باسكو لي تيمورا يصحان بنات في لي انستيتيوشن يصحان بنات في الصح ماشي سور دي ليدر نجرب لي ليدر نجربهم يلق القبيله دوالين ثم شي تاكيا مكياس الحوان كي يقلق الحال فهمي ماشي غير تولي من العيب هذا الساقيلا
هسا قد يلي واكيانز قد يلي وايض يا با دو سوسي pourvu كتنسبد تنساس الصحة يتمثل يعطيك الصحة في نشر لي بروجي بوليتيك وطلينا غير لي زانديفيدو باغ اكزومبل المسألة دياليا غلطت كاين الحوايج تقرا كاين الحوايج وتستينا كاين الحوايج جو سوز ان اسبي با جو بو صعيب مي ديفايون وطليت انا ما بيرسون طل خدمة حمر شو خدين غيرها ابخي سدام زيرو يكي جوج ابخي mais il faut aller vers la construction des institutions la Kabylie. Il y a des choses qui sont c'est que même si vous les institutions, et ben c'est le moment où jamais parce que la Kabylie qui atteint la désobéissance civile. Atteint la rébellion, surtout le chaos. Il faut des institutions. Tout le monde il faut des institutions. Même si c'est un état fédéral libéral. سورفي كان هذه امر غادي غول شتيني وقعت كوزين تاعنا فما زواقي الحقره محسوب الحقره في لا وين غدا شوف سي انكرويابل كي تحسس غريك لي ميزوجيني وي مي لا قرا بيكزيستينا كل بيكزيستينا كل تيرما قول مسايد معنا يا ودي بغينا نضغط للسس القبايليت طمطوتي ديجاي طمطوتي حومات لسي طمطوتي يقنور في القبايل طمطوتي قرفت تمورت القبايل سميه ميركز من الخيري يموت كذا يروح مع فرنسا تمورت القبايل غاص الفرن باسكو نو تمكيك داخل من لي فيلاج نو تميك تموت نو تميك ربط دريس تسرا كي تهضرنا كاينين طمطوتي تهدر الطار طلع ديرو ميم سلطان كي يروح تكوزين تساشي في البيت il s'insulte lui-même il insulte toutes les femmes de sa famille معليش وصلنا لغشي طوح يعني لي كومونتير سافات اخشيشه كيما قالوا تافات اجمل نكون نسوى لي لونيون جوستومون باش كي فريمون نوض البروجي كي لونيون دي كابيل الا قد دينونسي في اللعيبه ديك باسكو ارثوره ولا غير بارمي لو جي بي كا وكذا كنت تمسراين سوس من جي بي كا اما دوي ديك خدمن لي لايف اما دوي كينا لي ريسبونسابل كاع ود دينونسينا اون فيت ود دينونسينا لي براتيك كاين خدمنا كاين ويجي لنا كاين ريسبونسابل او نيفو دو جي بي كا جو سوي ديزولي معليش تعدت ديالتني بقشيشني غادي يخدم يغدي اسمي سوينا يغدي مناسي نسعد ياست معليش مي هو غير فرحتي في الدد يخلى لوكسيون فيت فنشتاقي ولا غير وسلي غير اي سي با نورمال مثلا ميم شي نويرسيتي مبنون نورمالمون تقبل مرا مثلا ولا غيون كاين يخدم بلي لايف داير نسنيت إلا دينونسي راسكني سي ان ماكيس تحمل مليح تاع قبايليت اي تو مي فاتيس على اللوجيك ديال المخيس إلا دينونسي هو طاس لا وليت دينونسينا مي لي ريسبونسابل نو وريفيون دي شنو دي دينونسيان pourquoi ce silence en fait vous dites il n'y a eu aucune déclaration officielle pour dénoncer l'agression c'est pas normal c'est bizarre justement qui ne veut pas ceux qui ont été agressés les gars alors qu'il est cadre du mal justement اللي كاين هذا شويه يدي سوهمن يعني ما ثوالي ذاك كاينين الغاشي يسون بور اون فيت ما كاينين يسون بور تكميلا مازال نكونيا الماكا كدوا ماشي دا الماكي دا الفيزين كونيا ماشي فرحات مني بيرسون نو سي لي براتيك يكذوين يخدمن لو سيلونس افان شتاقي باسكو يا يتكي يا يعمل tout simplement. Nous, on dénonce un petit noyau, un petit groupe, et que ça a un fonctionnement clanique au sein du GPK. Voilà. اي وظن اللعيبه تاكي بلي ماشي تاكي لا كابيلي اون فيت باسكو مانيكش ما كاينه فان فون دو لا كابيلي انشتاقي لي ضون تاكي دي فرنسا اللعيبه تاكي غادي يترجم ويا اللعيبه تاكي غادي يتمناسين ويا غورنا نكون راس نخدم ديريكت نجمع نزمر الحالة نسوف ميم دي تدرت هي مثلا اي وظنت بلي جي غوسو ان ابيل كيون يفقع مليح صدير بور موان كيني أتان السملالاين الغاشية السملالاين يرقازن السملالاين تفاميلين دي ثبوس أي مثلا
ولاش وادي ظن فنشتاقي نشتاقي غرون يوغال سي نورمال en fait. Et surtout, ça met en danger les militants nationaux. Ça les met en danger. Ben, face à la Turquie, et tout ça. Ok? Parce qu'il y a des faux profils, et l'attaque de frontal personnel privé des gens. Après, ça crée une animosité. C'est pour ça que les militants qui se votent ils sont agressés. Voilà, justement. En fait, avec le comportement de certains, on a jeté en pâture les militants qui sont sur le terrain qui se montrent. Voilà, c'est le fascisme en fait. C'est grave. C'est grave parce que ما ديال تقبلوا كتشيني يبون هذه وطوايون ناس تقبلوا زعما غادي تعدي فايون في الحرمه بايون صدير كتشيني tu pars dans le fascisme en fait. داين بوينك المخيش سي با نورمال ماشي كي تذكر ثمورة القبايل ماشي كي تسدو ثمورة القبايل سي بور سا هسا كيما نسول دي لونيون القبايل باش كيت نخمم باراج ا توت سي براتيك باسكو لو فان فون دو لا كابي ماشي كي قيلا هو قال توهمان كاين اسكو وكيقول انا كاجي سور باري اسكو تسون مشيت لا ترقنت ثمورة القبايل مشيت لا يثلاثي الروكزان جو سي با سكي سباس اون فيت لا تكريتيكي بالكلية نروح هاد نخدم دي زاناليز بوليتيك نحدد نخدم دي زاناليز بوليتيك on nous a taxé de faux indépendantistes et ben oui guidين انا كي je suis une fausse indépendantiste نتا il fait fausse route parce que نتا يدد العيبات ونحملها لتقبايليت وين يحمل تقبايليت وين غادي يساول نيتي الركزة وين غادي يساول نيت ذوكلين الصح تجد لانديبوندونس فكبير تويجيني العباد حوايج كيني غنسكا هاد حكمن العباد يسعى هاد مكزن وقبل هاد نكزن العباد يسعى تصرف كاع تقبايلي اي حكم تقبايلي ماشي غاد نخدم صرفي لي كان هاد نسوق لما كني لي براتيكني الافلان اون فيت صافي الافلان كوز نخدم على ستيتورا باش نخدم على باراج Si on est là pour l'indépendance de la Kabylie, en plus de ça, on verra ce genre de personnes الضروحن أديلين الزاز زعما ما كنيدني اثنين إكس عن البروجياكي ماشي نسن البروجياكي دو لانديبوندونس رفدنت يرجازن تلاوي دوي دي سانتي الروكزا ماشي لو بوتي نوايو ياكي دي يقول انتورا الصورة كم دنيا صوت بروبليم فينو اسمي فروزن بالمارك بلوكي لي انستيتيوشن ما كندا بلاد على ريغور Missouri, il s'attaque à l'idée indépendantiste elle-même. C'est l'idée indépendantiste qui est attaquée. En attaquant les individus, d'accord, collectivement, individuellement, c'est l'idée indépendantiste qui est attaquée. L'indépendance, qu'elle recherche des choses en tournée. les jeunes كبير تفهمني الانستيتوت امير ديزاد فرحيونا فرحة السنات il y a un problème. Ça devrait interpeller فرحة السنات. Il y a un souci. Bon, c'est vrai, il y a l'école algérienne, il y a l'islamisation et tout ça, mais il n'y a pas que. Il y a aussi que l'idée indépendantiste ou libérale est diabolisée par le TRS. Mais sur le Kenya, qu'est-ce que c'est le plus des Maulanistes. Les Maulanistes, la stratégie de faire en diabolisant les gens qui ne sont pas d'accord politiquement, direct. Le problème, c'est vrai que c'est qu'ils s'attaquent même aux indépendantistes. Même les indépendantistes sont bien là. Mais il y a un souci là. En plus, la phrase c'est préférée. Dès qu'on a dit, voilà, il y a un problème, ça va pas, ah, c'est un infiltré. Qui est les preuves que je suis une infiltrée, non, un infiltré, non? Qui est les preuves? Qui est en l'air l'inverse? Qui est en l'air, mais qui a un souci de faire ça? Véritable souci. Justement, les véritables conseillers, je pensais de les infiltrer. Ou qui te conseillent, la dérive, ou qui de les infiltrer, justement. Non, oui, ils sont actionnés. C'est des gens qui disent
با لا بوليتيك الناس ديال عائلات بدات كيفاش عاديين تكشمات سبحان الله يبيعوا نظون يعني لا بلوبار سي ميم با دي ميديكون سون با ستركتوري مي le problème il est que certains individus eux qui sont structurés فمش فاهم دينيا ولكن اللي تفعل لي لايف ستركتوري كاين دي فينومين البروبليم سي سو كي سون ديغيغ eux واش نديتها كلي زور انا ضرب ما كاين تضرب enfin انا غادي نبدو على غد بعد الدارس اللي نبدا الدارس mais il faut les identifier العباد دايرين يعني je comprends pas pourquoi ça leur pose problème نخدم l'enquête interne لو كان جيت انا انفلتري غادي تبغى نعمل لونكيت انترنت كاينه غنخمي دي كوميسيون ديسيبلينير لا une commission d'enquête لا un conseil de message كاين خطير قلت القرار يكون ستركتوري يفو ريورغانيزي قلت نخدم غير على دي بروجي اش نجي غير كلينير لو كان جيت انا انفلتري au contraire je vais bloquer c'est pas normal le raisonnement seul, il n'est pas logique. Yo, l'un des crimes s'il va raisonner logiquement, il va trouver qu'il y a un souci. C'est toujours le même discours. Il t'a rappelé, il démissionne, ah, c'est un infiltré. Ah, parce qu'il cesse. C'est grave. Mais c'est sur quoi? C'est un indépendantiste, c'est pour un idéal. Et moi, je suis en tant que ministre, je suis نربح حاجة كنخطرو. ولاش لو كان ماشي اللي في ديال تقبيليت هذوي شو واش تخدم كي قال ليترونجي بغات تعيش فيها سي باسكو لا كابيلي غاتو اللي من لا كابيلي يكتبوا كذا مننا واش الجي بي كي خلصه كاين ذكر هذا جات الكونتر الكليك تكتب ثاني اللي كتشوف انت قلت لك الامكانيات وتديري بنا وتكديوا صح سمية خاطر tu vas t'enfermer. Ah non, on a eu que des soucis. Ouais. شاف واش ودنا تجي خامل des fois même ترجع خدامينا juste pour travailler sur certains projets. وتقراو هي تخدمنا راه كيف ما عندنا البريمي مينيستر اللي كان من العشاء. Mais c'est d'un autre. Il ne tourne pas le soir. Il est en train de préparer des projets. Mais le problème, c'est la suite. La suite qui pose problème. Et après, il n'y a rien, tout est bloqué. Il y a aussi le bonhomme numéro Mathias. Il est partout presque. Il travaille matin et soir. Des gens qui travaillent, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, je dis qu'ils travaillent, mais le problème c'est après, les petits projets, ils n'aboutissent pas. Même s'ils aboutissent, après ils sont bloqués, non détournés. Mais personne, où est-ce qu'il est le souci? Où est-ce qu'il est le souci? جغيه اولا قالوا هذه هي ذا شو دينا ضفدوك ليا كاع فين سوالو نفيت نبغى نجمع الغاشيه ريوس نطابلك مي parmi les organisateurs ديك الميني اللي غامض parmi les organisateurs et les initiateurs c'est très bien mais je pense qu'il va falloir aller sur le concret parce que je suis une juriste de formation j'étais avocate ça veut dire si on ne jette pas les premiers jalons, si on ne réunit pas les gens, il y a une stratégie à suivre. C'est cher. Commencer le travail vraiment sur le terrain, et ben ça va être. أنا قبيله ملي قرا هضر في فازة براهم كما سنسينا راه ديجا سنسينا راه كاينين فكير ديسمي والصح دي جي بي كا نيسني ils ont pas voulu décliner les identités d'ailleurs voilà c'était mon erreur parce que je marche avec des personnes ça n'est même pas ism الصح c'est des pseudos. Et ça c'est dangereux déjà. Voilà. Au fait, d'achou nous connaissons quelle confiance en fait. Il m'y fait bien sûr c'est un ancien. Il fait quelle confiance. Voilà.
simplement. بزاف براهم وتنسينا لها en fait. C'est déjà le couleur déjà 2 fois les live. Les personnes ne m'intéressent pas. D'accord? Si sur le plan personnel, et vous irez sur le plan personnel parce que j'ai les vies privées, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est le condition, c'est l'incident, le projet. D'accord? Déjà physiquement, elle aimerait je ne sais pas à quoi il ressemble. Et ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le connaître. J'ai une parenthèse pour expliquer les dérives. Le sort qui est réservé aux collaborateurs au sein du GPK. C'est tout. C'est une parenthèse. Quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est des trucs qui se passent dans l'opacité totale. On a les mères qui commentent en fait. Donc, les sujets ils sont discutés en réunion, en toute transparence. Comme les décisions elles sont prises ailleurs en comité fermé, on a même pas les ministres GPK n'ont aucune relation avec le MAC. Justement, soulever des problèmes qui ont une fois indécisionnés بالإمكانية اسميتي الشماغ كاين je travaille pour le MAC en fait. Et le MAC c'est le peuple نيقومن سوينا سمو السوياقية bien sûr. عندها يدنا باللي le premier ministre déjà ينايد باللي comment dire أماكن أمي عندي كاري ماني كاسقرا ouais. Le MAC est réservé à les conseillers du ministre, ça a juste une relation avec le GPK ou les projets. Je t'aime, quel est maintenant? Il demande au ministre de des projets et qu'ils aboutissent, qu'ils attendent, la CNES de après, le médecin avec son équipe, il se met en fait, le médecin, il est pour le génie, il se met dans la pression sur le terrain. Même si on travail administratif, si on veut, nous avons un projet, là, que ce soit des projets, c'est trop fort. Un support, soit mais après, les décisions, elles sont prises en aparté. Dans l'opacité totale. Par exemple, j'ai même été écartée de mon propre travail. Une fois qu'il a été déposé, on m'a écartée. Je n'ai plus aucun contrôle sur le travail qui se passe au niveau de la commission mixte. Alors que c'était prévu le rapport, ce va être remis, une copie Farhad. أشد نغف اسمنا ماشي سقام ولا وين السيما يسينا نتسول زعما ما كني بغينا نخمن اساس وكليا كي بغات نخدم لكني اون فيت سول ندار غرز اون فيت معليش ويبغاني نسول يا با سوتي non تسولي ضنا un petit peu ouais تسولي ضنا un petit peu c'est pour étouffer en fait فاين ساكي فازو كليكي باش كي تتبروكيور تاويني ثنيا زعما ساكن بعديك باسكو السامة الساكي عيط مثلا يساهم مليح لا غولاسيون جي بي كا دوكو فريمون فيت تدمنا هنا ساكي لو بروجي كيني تدو كليكي سامية pour l'étouffer. Ça veut dire, je vais aller au bout de mon raisonnement. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, يستمر يخدم الشارع باش يدسلوك القبائل أربح هتافات. فهمتي؟ Et déjà, la stratégie, justement, il faut demander l'avis et l'aide de toutes les forces vives de la Kabylie, y compris de la société civile, des organisations
des associations, des villages aussi, des comités de village et tout le monde. D'ailleurs, c'est ça qui a été fait. Il faut créer des commissions de travail. C'est des équipes de 4, 5, 6 individus, peu importe, sur le terrain qui vont prendre en contact avec des personnes réelles. Ouais. Voilà. Un travail de ruche, si on veut. On va aller de la base jusqu'au haut. Mais il y a un seul préalable, c'est qu'il travaille pour la Kabylie, mais pour l'Algérie. Tout à fait. On travaille pour les institutions kabyles. Mais oui, لو كان فرحة هذا المواد يسرح parce que ça a les structures qu'il faut. أدي يسرح et le Parlement venir, ça va être un début de sieste. تذكرني أجمع تسأل تذكرني فينا باش نصفر لا كابيلي سي لا سيتواسيون هاكي تلاكاكي باش كيت البوبل ديالو بديني دا شوك فرا فيت خاص نشاور ديالنا وي Alors, une constituante a été rédigée, la première constitution pour la Kabylie. Mais pour l'Algérie, pour la Kabylie. On s'en est fini de l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est un autre projet. Alors, un autre projet. Pourquoi pas la Kabylie a-t-il le premier État amazir de toute l'Afrique du Nord, soit les bases et le fédéralisme ouaziga. Ça veut dire, mais tant que la Kabylie, elle ne s'est pas dégagée de l'arabo-islamisme, du monde arabo-musulman, et ben c'est toute l'Afrique du Nord qui est condamnée. Et la Kabylie atteint à la croisée des chemins. C'est devenu une histoire existentielle. C'est une question existentielle. Est-ce que taqvaylit نمثل غادي هي c'est les bases et le fédéralisme ouaziga. Donc la Kabylie, sous le joug arabo-musulman, d'accord? Oui. C'est toute l'Afrique du Nord qui va rester colonisée. C'est comme ça. Mais le Canada, c'est une première base, un État amazir, soit un démarré. On va donner des idées à toute l'Afrique du Nord qui va suivre notre projet. Parce que la Kabylie, c'est le phare de l'Afrique du Nord. Il faut que les rebelles fassent des choses. d'une manière simple. قبل تروح تتزوج تخمم الجاري. أتزوجك خامي هنا. زوارتر صرصار لساسي وخامي وصغني ترى ما خامي. أنت تروح تتخمم من الجاري. Il faut d'abord que tu t'abrites. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique. C'est de la logique. زرير بلين كده حنين تلبس القبايل والنغ حنينيس تشوف الخير et tout le monde. En fait, on s'inscrit dans l'universalité si tu veux. C'est pour ça d'ailleurs تحب نفقات مولا مثلا. On est à l'étroit chez nous. Même réellement les pays qui ont réussi, ils ont fait l'inverse. C'est un exemple, l'Union européenne. Ok, l'Union européenne. Mais l'Union européenne, elle a d'abord été des États-nations. Elle tourne d'ailleurs, c'est des États-nations. C'est pour ça qu'on va vers un État fédéral. Et encore, ils pâtissent. Ils ont dérivé sur juste un projet économique. Ils n'arrivent pas en fait à instaurer l'État fédéral et fédéral parce que les nations résistent en plus. C'est les intérêts en fait qui divergent. Entre l'intérêt de alors tu te rends compte de la Kabylie. La Kabylie, c'est qui le projet social et économique, politique et tout ça. Qui diffère complètement du reste de l'Algérie. Il y en a qui t'aiment Ramikioun de Haïti, et tout le monde qui n'est pas d'Arabie. لا سمورتي شوية ماشي تمورتي كايمة تمورتي شوية شو تخبطي شي على الصورة
Là, tu vas obligé de projet au Sbralera. Et en plus, ça qui est l'État algérien, impossible de faire les idées ailleurs. Ça ne marche pas. Tout le champ politique est verrouillé. Les médias verrouillés, l'école verrouillée, l'espace public verrouillé. Les cafés littéraires sont verrouillés. En plus, les Algériens ne disent pas. Je laisse tu tout à fait. L'arabisation et l'islamisation, il faudra on le voit même en Kabylie. Même il est obligé à faire un discours en français ou en arabe, ça on dit non. C'est parce qu'il sait très bien, les mêmes ne comprennent plus le français. Ça veut dire que l'arabisation, elle a déjà fait ses dégâts. Vraiment de la dernière ligne droite. Soit la Kabylie, elle veut des ou le gaz. Elle va disparaître. Moi, je dis dans une génération, maximum 2, ça y est. Et j'aimerais bien même يكتب عن طريقة يقول لنا avec les idées الحراك محسوب تفندي الجزائر ايتو وتبعتها en fait les pratiques ويجيني par exemple GPK ما تولي من النوايو يجي كسخسر نغاشو وإلا قرات محسوبة تجوجيم la question d'indépendance كي تحبس كان غرس en fait non يا كتزرب لي لا الغاشيان فريمون سي دي لوميير تخميما مشات سبحان لا كابيلي سكوينا تاكي سي الجو كاكي Exactement, Samia. Il y a beaucoup de gens de bonne volonté ou peut-être qu'il y a des secret. Ouais. Parce que Max Tabat, les mouvements, vive Farhan, vive Saïd Saadi, vive Karim Tabou, vive Voyou qui te comme ils ont sacralisé les religions, ils sacralisent les personnes. Vous dites qu'ils marquent ça. Non, mais ils ont des arrière-pensées, ils ont des arrière-pensées politiques. En fait, ça a d'autres projets. تخميمنا لا جونيس تخميمنا لا جونيس la FFS, les RCD, mais déjà comment ils vont s'inscrire dans les prochaines élections communales et législatives. Ça on dit non. Vous avez rejeté le président, vous avez rejeté la constitution. On parle après, les communales, les législatives, c'est la même constitution que le peuple a rejetée. Quand je dis le peuple, je dis les candidats. En fait, le problème, en tant que juriste féminin, le problème, c'est la constitution. Le constitution, en fait, ou carrément la constitution, par exemple, ils ont fait 0 vote avec la constitution. في لا المفروض en fait سكوينا تاكي دولة عنايا الجزائر كيني غنبغى فريمون سانسكري دون لو J'irai plus loin. Donc, des élites, les FFSRCT qui ont trahi en 2001 la Kabylie, la autonome. Ils les ont trahis. En fait, ils n'ont pas fait la lecture politique des événements mais elles sont exaucées, elles souffrent. Le gouvernement de la région est c'est-à-dire qu'il est devenu indépendant. Du moins autonome. Oui. Ça veut dire que ils ont repris la souveraineté enfin le terrain les écoles sont kabylisées en fait ماشي kabylisées mais اتنخمن carrément kabyle et tout et اتخمن كلش تقبايليت الا تندايني en fait سكوينه تعمدنا par exemple سولفيا ديال الوالي par exemple c'est un oranais non je ne sais pas quoi تعمدنا ديال le chef الدايره ديال سي الجي non سي وهران non je ne sais pas quoi هذا ضمن لي انستيتيوشن كاع ضمن نسن enfin ياخذ الشعب باغ اكزومبل ما يكون زعما غادي يروح غادي يخدم غادي يسالي ان مير غادي يكزيجي ذا شنو امكانيات الحس زينات النية امكانيات الحل ادمينستراسيونية الحس تقبايلي لو كان الشعب يتسوى ماشي الشعب écoute Samia le peuple c'est une notion abstraite d'accord. Le peuple, c'est une notion abstraite. Le peuple ne peut pas se structurer de lui-même. Mais il a une élite, à se déplacer, à se disparaître, comment il va se structurer, des choses à projet, à des rouges. Mais elle se qu'il fait, donc si on veut. Oui, c'est elle de lui-même. Parce que la masse, c'est-à-dire le mouvement, elle va plus vers le chaos. Ça veut dire. Ouais. C'est les élites après, c'est des lectures qui vont les organiser, peut-être pas quelque chose de positif. Mais
كاين سيطراتورة والحراك بالملايين سنقابورة بالملايين اللي قلت لي صوت الحراك نفار يموت يقيم تكنولوجيا كابيل اللي واش باسكو داير مثلا يسداو تيسك لي راشاديس باسكو نحاول نزيد pour garder la Kabylie dans la notion du nationalisme algérien. فهمتي؟ en même temps pour ne pas laisser le terrain les idées indépendantistes de فهمتي؟ poser la question qui dépose maintenant vous dénoncez l'arabo-islamisme d'un côté et de l'autre vous voulez leur abandonner le terrain, c'est-à-dire l'Algérie. Cette contradiction est de taille, ne le pensez-vous pas? Et n'est-ce pas du tout. L'Algérie, ça, les Algériens, si on veut, c'est aussi un peuple, c'est aussi une nation. Ça a un projet. Ils ont leur projet politique. Je ne peux pas leur imposer un projet, la vision unique. Déjà, mais là, la Kabylie, c'est déjà énorme. Ça va être une base, justement, pour expliquer les voisins là. Comment dire un exemple. Un exemple. Un exemple. La Kabylie, elle n'était pas dans des problèmes. Elle s'intitule de la disparition. Mais j'ai été en contact avec les gens qui viennent dans le Hirak, mais oui, ils تعيشين سنة نحسبوا عرب إن السجيل la Kabylie أتلوق لمانيس en fait la Kabylie elle va cesser de sacrifier Manis Afia parce qu'il a découvert باللي un petit pourcentage les progressistes qui viennent d'Alger en fait. C'est des gens qui vraiment le développement. Sinon, dans l'aql الجزائريين دينا 80% الكلمات هضر déjà في la laïcité. واحد سكان هذاك دينين بلي كتشيني ذا كافريو. En fait, كتشيني في بغا زغ داوي ذا كافريو ولا je sais pas quoi. صافي ماشي انا كابي. Oui. عندي Samia. J'ai assisté مثلا رشيد يبقى تاخذ بينيميسيون يويد بومدي Oui, d'un autre journal qui faisait partie du FFP, ce prix l'a quitté pour un truc des droits de l'homme, j'ai oublié son nom. Oui, d'un arabe, c'est un arabophone constantinois, un ancien avocat. Vous allez le seul, attendez, c'est des règles maintenant, le seul qui a été honnête intellectuellement, arabe l'IRSS. Ouais. Il y a chose là, il y a ce programme de fédéralisme. Est-ce que les autres régions de droite fédéralisme, ils sont loin? Est-ce que la Kabylie, ça a plus de 50 ans d'avance sur l'Est? Elle de récupérer maintenant 50 ans, mais il y a des choses à dire. Alors, on va le faire. La Kabylie, mais tu vas en arrière. l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, elle تفرض الوهابيزم تتخطب لي ريفورم. لكن c'est une catastrophe. خلتنا تقلت ذيك طولات تدوت ذيك طولات تدوت. Le courant يقلد وين مشي سميت يقلد لا شونسون ناسيونال يخمم يقلد بوس بارتو l'espace public. Même je vais jeter un coup de gueule خصوصية العيد تلقاو تروحوا لنا لي ميدسان تروحوا للرقية كي 7 ماني غادي دير لا كراج تخدم الرقية وتسد الناس دي تروك à manger pas possible. Vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes femmes qui se sont fait violer par le chiour tellement que le niveau est devenu bas. Il y a même pas une semaine, une jeune fille, non, elle s'est fait violer par un chien. Elle s'est fait violer, avec les idées arabo-musulmanes, le bateau algérien il est en train de se noyer, vous êtes en train de faire noyer la Kabylie. Mais c'est pas possible, réveillez-vous. Les frères de l'Alliance de la Kabylie ou l'Alliance fraternelle de la Kabylie, je rêve de voir naître un jour l'Alliance fraternelle de la Kabylie. Seule une telle organisation des villages kabyles en arche à l'ancienne en y injectant une dose de modernité pour être au fait du XXIe siècle peut forcer la main aux différents mouvements et forces politiques de notre région
à aller vers une alliance forte. Seule une assemblée suprême des arches chapeauterait du haut de la pyramide celle des différents arches jusqu'à celle des différents villages qui seront la base de tout, mais où la politique et la religion seront totalement prohibées dans toutes ces différentes assemblées, notamment dans l'Assemblée suprême. Ainsi, toute la Kabylie parlerait d'une seule voix en soutenant tout mot d'ordre venant de l'Assemblée suprême des l'Arach. Et seule cette Assemblée suprême peut forcer la main aux différents mouvements et forces politiques de notre région à faire et réussir cette alliance. Et cette alliance consulterait régulièrement cette Assemblée suprême pour tout projet la concernant. Sans quoi aucun mouvement, aucun parti de cette région n'aurait une seule voix de la Kabylie sans la création de cette dernière, et ce, pour toute échéance électorale à venir. Ce vœu est sûrement celui de tout Kabyle qui aime sa Kabylie, j'ose espérer, à bon entendeur. Oui, mais c'est ce que je dis, hein. C'est ce que je dis, mais dans les villages, si on veut, peu importe de toute façon, le peuple kabyle en lui-même, c'est une notion abstraite. S'il n'y a pas une élite avec les premiers jalons de l'Union à accueillir, et de la stratégie, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait des réseaux, il faut une organisation. Sinon, tu le connais là. Ouais. Et deuxièmement, l'Algérie. Il y a plusieurs peuples qui vivent dans un espace commun, collectif. Ils ont été forcés de vivre ensemble. C'est parce qu'ils diffèrent quelque part de l'idéologie. Ils ont été forcés, ils ont été annexés. Ils n'y arrivent pas. Ils étouffent. On étouffe l'Algérie, elle dit tout. C'est comme ça. Et je pense que même le pouvoir algérien, il a fini par comprendre la dernière crise hier. Ouais. Et je pense qu'il l'a compris. Mais Gachou, il est toujours malin. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train d'actionner certains acteurs politiques par le biais du Hirak, parce qu'il veut y aller vers une autonomie. Parce qu'il trouve que je reste ce délire de il trouve un contrat social, entre les politiques, entre la Kabylie et l'Algérie, qui amène à la Kabylie son indépendance au niveau des Nations Unies. Sinon, c'est un problème interne. Dans la Kabylie, elle a accepté de faire nation et le Nord. Il est catalan. En fait, c'était le piège, et les élites catalanes, ils ont accepté de s'unir à l'Espagne. Voilà, l'Algérie, c'est le même document qu'elle est en train de chercher. Par le biais de certaines élites, la Kabylie a l'autonomie, un acte qui déclare la Kabylie, elle a accepté de s'unir, de faire partie de l'Algérie. Ça veut dire que vous allez condamner même les générations à venir, mais il est accepté pour le vêtement algérien, il se met le poil. Et maintenant, il était l'autonomie. Normalement, la discussion, elle a fait longtemps, vraiment les indépendances à une certaine époque. Mais il va vers l'autonomie. Il fait maintenant, certaines prérogatives régaliennes, même au niveau international, pour ce qui est de la diplomatie, ils sont obligés de passer par l'Algérie. Mais là, sur une des représentativités au niveau international. Ça veut dire que l'Algérie, elle est arabo-musulmane. Je suis toujours arabo-musulman. Je ne peux pas être autre chose. Parce que la Constitution fédérale de l'État. Il faut se faire les ch'téinés. C'est un statut élargi. Et l'Algérie, c'est vrai que c'est des conflits internationaux. Ça veut dire qu'il y a un sévice dans une guerre,
Donc, la Libye, on aurait peu importe, le bassin méditerranéen, les ils sont obligés de faire derrière ça, là. Ils ne peuvent pas dire non, hein, parce qu'ils font partie de l'Algérie. La monnaie, qu'est-ce c'est la politique monétaire. La Camilo, ça a la moitié, son moitié, hein. C'est l'État fédéral, hein. La sécurité, c'est la même chose. Et ça, c'est la même chose. Parce que je me dis, il y a plusieurs émissions. Le fédéralisme, l'indépendance, non. Je vis dans les derniers temps. Parce qu'à un moment donné, ils ont été discutés. Mais les derniers temps, non. Parce que l'inspulsini qu'il y a certaines élites politiques et des arrière-pensées, c'est poussé que vers le fédéralisme. Mais on a l'autonomie. Mais c'est un piège. Qui va qu'elle fait maintenant, c'est un piège. C'est un piège à tous les niveaux. En fait, l'idéal, c'est l'indépendance. Mais nous, des choses d'un autre côté, c'est qu'on ne peut pas obliger les gens à venir tant que c'est terminé pour juste à eux décider. Et c'est simplement. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, après, on peut décider uniquement des rois. Je pense, hein, nous connaissons même si c'est les pays du Nord, je pense qu'ils sont pas cons. Je pense qu'ils vont comprendre. Mais ماشي الرجمان ماشي الصنعوية ماشي الفوقات ماشي تناولي بالدنادي دي ماشي قبيلية باسكو هالشيء متبوسو autre chose. أجمع ويسمع يما وبابا أتايدا شو قلال أتايدا شو l'autonomie أتايدا شو l'indépendance أتايدا شو الفيدراليزم et ainsi de suite. Mais العباد اللي تبوسين على الفيدراليزم qui me font rire déjà juridiquement parlant c'est pas possible parce que le fédéralisme c'est mon fédéralisme vient du mot fédérer les régions. Ça veut dire qu'il suppose déjà l'être des régions autonomes. L'indépendance vraiment comme une structure fédérale, mais qui n'est pas notre cas. C'est un État jacobin, c'est un État hyper centralisé. C'est un fédéral. Après, les gens qui utilisent la Kabylie, surtout là, je l'adresse directement, et où est-ce que c'est-à-dire, surtout il c'est-à-dire. تبغي تذكري un État fédéral, لا تبغي تسكتي la Kabylie un statut particulier, d'accord? تعرفي c'est une région politisée, d'accord. Mais on se rend compte que la Kabylie est en train de se normaliser, mais c'est comme les autres régions. Mais même les islamistes qui sont même ça veut dire que c'est eux qui manipulent le terrain. C'est que la Kabylie qui est et bien il ne pourra plus parce qu'il n'est plus écouté. D'ailleurs ça commence. Il est attaqué par les Kabyles eux-mêmes. Donc même la Kabylie c'est qui se fait partie, c'est pour que même la Kabylie c'est plus. Donc c'est ce qu'il veut s'inscrire dans soi-disant dans le destin national. Il va la Kabylie comme faire de lance parce qu'il va dire le système des régions, il va dire que il préparer à la guerre. Comment il va encore l'utiliser du moment que c'est le même que et même nous sont arabisés. Donc, l'utilisation de la Kabylie, à un moment donné, ça ne va plus marcher. Ça va plus marcher. Ça va être la fois de trop. La fois de trop est déjà. qu'ils répondent déjà. Il est avec Guinée qui perd des nalnes. Ils s'en foutent. Personne n'en parle. D'ailleurs, le moment où les gens se voient que c'est la Kabylie, les hirakistes, y compris Khaled Tazar et compagnie, les Turoun, Fira L'Ibad, Gouharan, qui est là, c'est 4 الكفور. Tu te rends compte? Mais c'est pas possible. وين تقارن خاطي لابد يثبت لنا ساكت لي صرفوا كل مدة كان يفهم لابد ما تمشوا للبيت ولا بينا كنت تبخي الله
فهمتي؟ فهم خلاص واش هاد الواحد تسناتني وكيلي بجاني ونوارنا نيوت مغردية دروسين في كيقراونا كده دروس 2001 مازال نسهروا 2001 مازال صافي لا كابيلي كنت تغيطرها لي كابيلو كنت تغيطرها تستخدم كان كنت لي راسي ولي طريق ديريكت منين ديريكت عينيك طان كصدوق هكا بيت ميدي بدا عقشيش نيو الميليتون نيو لماك إلا كاس لقاس كيلا قبيلي وساد باسكو هاد الشوت لي غيتبان قبيله سكاردا في قبول إلا يونيك سا بارلو يبوسي يون استحيرا كيس تبغى ديمقراطي بغا تفكري كيما يسوسي بغا تضوالت ولاتني الماكيزا سوسيتي كيماك اعلم بليش بالسوقي إزرب بليش بالسوقي إزرب بليد الملك ساس أكلي كانت تيسيتي هبطا ضدو سي با بوسيبل نعرف تكرر الدراب ولا زير باش الدراب المستالية ويتسوي شنو نستعرف وين وصلنا ونص صغارين نعرف شنو نستعرف في المسألة كابيني كنت كومبارين مع أمير ديزاين دونك بين أسماء فهمان كيني اللي تايل كابين ديك غادي تبنو لاجيري وزكا من هضرم أسك هضرني لاجيري نهضرني بقبايل Justement, il s'adresse même au Kabyle, c'est qu'il قبايل il s'adresse en arabe au Kabyle en fait. باش نسفهموا. Ils ont tout lâché le قبايل, c'est grave. المولد معمرية واش تهضر استعراف كيما تاسينا بالعقل ماشي بغي يستايني يا بريد السوسلاتي فاهمة يا قلعني ربي تنتبوش نستديك تميت بغي يستايني بغي يستايني شبا ويدير مزرابون من السالية درابو لونيو ارابو مسلمان ايدي قرد كي كيدويك الدرابو نو نو يبان كي سي با بري جديده مجرد يجاو ينايد بوطا في الدرابو ينايد بوطا وسلي ليا ينايد خور غسلي ليا نو غسلي ليا وي جامي ندريد الدرابو دايو السينار الدرابو ني فضل تاع لانديبوندون شو دوير واش تفليحين الغاشي ولا تفضل ثم مردو دير كونفوشيس اول من الجزائر كي مرتي دو دير كونفوشيس عرفتي دريتو l'Algérie elle a été créée par un décret Schneider هكايا en 1800 لا ماشي فاكرة 39 1839 en plus la Kabylie والتكالة ديالنا التكالة ديالنا الجزائر ما تغلى لا كابيلي عاد اللي تي اونكور انديبوندونت واش كندير واش واش نقارن بليك الجوزنا لان تخليني نقسمن رفضنا الدرابو الجيريان مي سي با غير الدرابو الجيريان فغد لا بروميير فوا اللي عيطت الزران سيتي ابخي لانديبوندونس اسمي السيسي ولا تغش الناس حفظ دي لا كل من جبالي لا طالنا ماشي كنسقرنا كنيزر استقبايلي ترادوين استقبايلي ساكن ترادوين تعرف وليا داون استقبايلي في الجزائر مره وليا تاوين استقبايلي في الجزائر مره تحفظون تستعرف ساكن تغيلين كوني بصح بس ضروري تقبلنا ويا تدني تايكي باس ديني غير ويثبع ما إلا غيفوكش تشيني ما تفاصيتي ماني كتصوتي باش كتصوت تلاقي كيفاش تعجبتي ويا طيعة سنتي كيف بديتي تعجب ترى تاني راه سنتي تزافونس ماذا ليكونومي سورتي كان هذه هي ماذا ليكونومي تخدم اون فيت الخفاقيا لا مازال نعاون بالدياسيون ينفكيا هذه هضره في ليكونومي ماشي ضرب لون فيت سي با فري غيان كسي فيتال دكتور البكاية هذا يعيشك لي كابي ما نبغى نتعلم هذا يعيشك لي كابي En fait, c'est la propagande qui gagne la Kabylie. C'est la propagande, exact. C'est la propagande de certaines élites qui ont des intérêts personnels, privés, économiques. Voilà. وإذا كني مازال تزين ديك تكوناس نيو الجزائر ممكن راح بالفاميليا سلسلة ومن الغيث لا كابيلي مساكي تعيش الخدمة ستيفين سن وكونتر الجزائر ستيفين سن لغاية نسوي الطاكس يبقى على بال شويش تاينيو لي باروكار لي طاكس الجيري تموت القبيلي في التفكير إذا من الربور اللي بقايت تشات ديك السيتي بوري كونستانتين وانا نعلم
أمن لا كابيلي شات الجيد البليدة ولا لي جيزمون بترول ني قلنا دي فكايس انا غم من فلاس ان فيت وبغينا ميم با دينين بلي اكزيستيون بغينا نربي سوف قرا باسكو جات سي تاكيرا مي بغا كاس دينا ما ويت دا اي مومون دوني لو كان ان او باس بروجتي se projeter, pardon, c'est صحيح. Donc, on va se projeter dans l'avenir. انظر هكا هكا كاين واش البترول اللي يحيد الغاز ديفكس واش غادي يعيش En plus, déjà tout là, les pays qui avancent, d'accord, l'énergie fossile, alors tu vas vers les énergies renouvelables. Ça veut dire que même si le pétrole est tout qui nous sert, là qui est رخيص أبي نعيش تمالا بس قابك البترول يتعيش باش نعيش داكي فرنسا باغ اكزومبل دي بوتانيك تروحو ترفض التجرة تا مشتي طاح كان كيغيني نوز مورا صافي كي داخل الشقوف 500 اورو تنوزو يعني تساكن ما كتصرد زعما الدينار نغوز غير شو لا مونيا نساو نكون مشى ثوغال باش نهضر كان اوني با فريمون dans le domaine de l'économie mais vraiment ما تصوري داك كي تعمل هاد الحاجه لا فورس دان بابل ماشي كدا شوف ساعات كون ماتيير بروميير لي بيي كي اون ريوسي سي دي بيي كي تعمل لا ماتيير بروميير تشكيلن l'élément humain. Ils ont investi la personne, les êtres humains. Qui rien c'est. Ils ont créé des nations fortes. Au contraire, tu es tiré ils les Italiens qui sont la matière première. ما تولد نكوني نتمشى بمليح على سويس en fait. أو كان لا سويس ما ديال عوايو زعما ماشي جان باغ اكزومبل لو ندفكا العقليه لا سويس en fait dans un village حوايجنا زعما باغ اكزومبل ام لي بومبيي ساعات زعما chaque village يسعى لي بومبيي داكور دوكو امشي خدمن ساعات سميت لي بومبيي الصح كي سون اكسبير زعما ديال الحاجه كاع ديال الدومين هكا مي الكل غاست درت لي بومبيي en fait ساعات كل بيبني باغ اكزومبل تضروا الحاجه دغلي التجرانه جو نسي با كوا هاد السولن يوم ديال الفيلاج نير نغاشو هاد يزد خدم لك اون فورماسيون ماشي سقانزونا دغينات لي بومبيي فولونتير فوالا لي بومبيي فولونتير الكل يسدر الكل Même ils sont payés par l'État, en fait, c'est les pompiers ils sont volontaires, c'est des gens volontaires. Ouais. C'est des volontaires, voilà. Ouais, باش تولد كان لورغانيزاسيون بوينا في لي فيلاج نسمي كان اما مسمو في القبائل وي خدم ناس ندير فورماسيون انا لي زانسوندي خمنا خسر كتموت القبائل يا بيرسون بور لي زيتاف داروا على لي بومبيي وي سون ديباسي بعد جات نهضروا نورمال هذه زرنا بلي لي ريشيس لا كابيليك صراحه نياشا sans parler de la catastrophe écologique qui est derrière, hein, parce que quand tu brûles les forêts et tout ça, c'est la désertification qui avance, hein, c'est le désert qui avance. Justement, la cabine, elle peut s'organiser. Si Maniskan, c'est pas la peine d'attendre X, non, Y, qui s'aouent tout le temps. Elle dit, jamais qui organise. Les mécanismes de défense, de l'organisation et sur le coup, ils n'ont pas été remplacés par d'autres plus efficaces. Bien au contraire. Ça veut dire que c'est vraiment la clochardisation de la société kabyle à tous les niveaux. Pour cela, les derniers temps, vraiment, ils ont accéléré. Les choses, ils ont investi que la femme kabyle et les enfants kabyles. Ça veut dire, les Arabes, jamais, surtout les frères musulmans, les islamistes, qu'en détruisant la femme, ils vont détruire toutes les générations à venir. Parce que c'est la femme qui éduque les enfants. Ça veut dire, en islamisant la femme, en arabisant les femmes, ils savent très bien qu'elle va arabiser et islamiser ses enfants. Ça veut dire que ça va être les générations à venir qui vont être détruites.
tout à fait. En fait, nous, ils sont en train de jouer la montre. Ils ont réussi quelque part. La Kabylie, surtout le vieil, c'est Kaboul. 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 Ouais. عندها توالد القبايل باسكو سولفي كندية عندها توالد باللي لالجيري تصبطي القبايل او بوان كو تبغى ميم از ديسبارين بصح محسوب ميم الموت الكوفيد 19 ils sont en train de profiter de ça محسوبة انا توالد شحال الموتى على كابيلي ماشي كان كاكيا زعما غتفكر كان مزيان عند البروميي كونفينمون ils ont interdit même محسوب لي دونسي الخارج ils ont interdit زعما ويقاد يندير الخارج تفكن زعما يدري من رديهين غادي يعاون نغاشيريتو باش تنغندي الشر نشتاقيوك محسوب يصوحوا ياسني القبايل تخليهم توجو déconfiner les villages qui étaient confinés. وي محسوب نشتاقيو الا قرات نتسو باسكو تيكون القبايل يتروحوا ياسن باغ اكزومبل لا اين ني تنيون الجي بي كي نايا زند نغا ما كاما عكوشا كي روح دي يهضر ديك الميكرو كسنا سا ميكرو ايتو الا قرات تسمقون نشتاقيا الا قرات تسمقون اللعيبه داك كيسخسان ناد مقلن فريمون لانتيري نسن زعما بلي فوالا لانديبوندونس كصوتنا راه اللعيبه تيديني وصوتنا لعيبه تيدرن الا مي داين يبض وذي فارسيرس اون فيت بصح محسوب داين سي السابوتاج سي السابوتاج سور تو لي نيفو عندي نغت سامية بيتصوتوا مثل الخالة تتهضروا نزرب بلي كاين كوميم اون ايشو دو فامي كونسيرفاتريس زراي كبير شغل تشكيكري شتو حتى لا فيغيتي تشكيكري باسكو ساعي سوسيتي باترياركال ضرب لي ماتش كش مثل الدومين نتسالسيس يوعرش شي واحد نعطيو إلا ماشي اللعيبة ديك اللي توربال لا كان ديك غام دي صغار ويتندشي على فيديو ديريت يولي ديك ريان كونت ديك سيسميمات السمسح نزرع مي أذن صوتة راه غادي نفدو غادي نهضر أمي زاين سكريت أمي صوت سي غريس سيتي سي غريس سي بون سي فيني c'est une histoire existentielle, c'est une question d'existence, de vie ou de mort pour la Kabylie. Mais il y a qui me s'ouvrir des idées, ou là dans le sort, تقرأ تدوخ سنجر. تقرأ تدوخ سنجر. C'est une réalité. ما تصوت ذاتك مطخن تموت القبيلة تصوت الخالتك اللي حجابيزي سهور ناس توك لبسوا عربون il y a un problème. Les satellites qui les dirigeaient vers les pays arabo-musulmans, la journée ils comptent les entontés qui sont pas ils vont pas se rater les stars نسلم أنا تعرف بليك بنجري دوت الوخاني مهم إدوكاسيون تروح ما حرات تروح باسكو الخالة سيدة فلان كان يسمور تفكروا إنسان شغالة تخدم تكبرع أنا كنت زعما فاش تكون فقراء يسكتوا حرمة mais j'étais avocate et ben 80% des prostituées حاشاكم يعني ضد السلطة لا بوليس التريبيونال elles sont toutes voilées بالك سامية تكونفيرمي هاد الشيء elles sont voilées تخدم كاملة فلان باش تخدم الرئيس برا يزيد الناس مثل القبائل التوربات لي بغي برانسيب غاسي كذا تنسى كتنسى كتبغى مي كبرت حرمة تزرد ليميت إما سوري كنقولوا تو السطران داك تاع كندا فلان فيها با تشوسي توغال tout à fait إلا قد تحوالن كيزرع بلي فيها الخالة صوتو تاع بوا وجميل نتاعها أتفغنت عندي شنو تبدا تكشف لي مالي سميتها vu l'entourage surtout si les واحد نقرا les régions arabes comme tout ce qui s'ensuit واحد تستسلم داك التست اللي ما تستسلم سنتين الناس تقول شوف l'histoire en fait tout là c'est aux hommes qui de prendre la décision est-ce que تكسنفوا نار ماينين الخلية تنسى parce que je suis une féministe. Je dis que les femmes normalement devraient être libres, mais malheureusement, sur le terrain, c'est pas le cas.
وحوايج ضروري ايوا البعض كسب الحجاب نغشو يلا صورة مثلا non fait des jeunes c'est très bien pour la Kabylie mais non fait فهمك كما دهيا c'est le père de famille c'est le frère قديش ما خامد ظروف تمسريين بس نطنطو تستسات سينين بون باش العويدنا مي غنمثل non fait d'une jeunesse صورة غتقدش en fait تتفهم ما كونش تاكينيس تقبايليت باش تفهم القبايل très très bien parce que ما توالي ضكا كينيزيك الغاشي تبعا كان دي récits استعراض وفهمنا ميم با دي شوز معناه صراحة ميم يتخفر واعرب باش كتسني تفهم انت عرب ثاني زعما طومبي دون بياج فاسيلمون كوا بعض الحوايج ساعات ندير c'est des musulmans qu'est-ce que ça veut dire l'islam ça veut dire la paix alors ça veut dire soumission soumission pour la paix ça signifie ça veut dire مصوميتا سي قوي كذا فرفران فدرس فهمنا رشتيه وعلمنا لا بالو بالسيف سيدي وسع وصغينا بليك بالسيف المو بالسيف ça veut dire الدرع يوسف les invasions arabo-musulmanes وصغينا بليك في قبيليين tellement ils subissaient les invasions arabes, le kidnapping, l'esclavagisme, c'était forcé de touché mais c'était parce qu'avant on le haram donc elle faisait des tatouages mais ma clope les altera elle faisait des tatouages pour ne pas être kidnappée les Kabyles, les ancêtres ils étaient musulmans. Non, ils n'étaient pas musulmans, ils ont été forcés. En fait les ancêtres, ils avaient une religion complètement bizarre. C'était un amalgame entre le paganisme, le christianisme, le judaïsme et quelques préceptes de l'islam. C'est ça le problème. C'est ce qui s'est passé pour nos ancêtres. En fait, ils n'étaient pas instruits. يبقى ما يتشيني تنكيش جزء من c'était des musulmans qui se maïdinaient non mes ancêtres c'était des païens c'était des juifs c'était des chrétiens de confession هكا قدروا نزولوا قديم قالوا روح قلال كثير بالدار سي كيعجب الحال اسي ستوف اللي كنتي ليه ما تظن ليستوار دميت جلوبالمون En fait, sur tous les, dans tous les domaines, en fait. Est-ce que les anciens qui amzin, en fait, déjà les anciens, même pas des choses Au début, ils n'avaient pas le choix à cause des invasions arabes. Il fallait que l'islam, ils allaient éviter les invasions, les guerres répétitives. Deuxièmement, après, une fois que soi-disant ça a été islamisé en apparence, ça s'est calmé, le monde arabo-musulman y revient, chaque région et après, c'est une religieuse. C'est vraiment les marabouts de l'époque, ils n'ont pas instruit les Kabyles. L'instruction, c'est bien la cinquième. Les Kabyles, mais encore, c'est pas tout le monde. Après, quand ils veulent des explications sur X, Y, ça dépend de choses. Parce qu'à l'époque, c'était un luxe en fait. C'était même يلا عرب ناقي نسلم ناقيه ودبوينا باغ اكزومبل كيسخان ودبوينا الشين نسعانا كني بونتي ستيدي وقارون سناشو مي سي دي انفازيون يخدمني تمورا وكرند اين فوالا وكرند الغاشي وكان ناس من لي تيران وكان ناس من العباد وكان اللوفانات وكان تلاوين. Mais après, ils ont normalisé la situation à Guillaume. Sur le Zama, mais qui au nom de l'islam, il y aura le coup de Shishbah. D'où je vais. Oui, en fait, le côté obscur de la religion musulmane. Parce que c'est pas juste une religion, c'est un dogme.
يفرني كليا ايني كليا كثيريس il faut que ça soit de la personnalité le vécu le prophète de l'islam les apôtres ولا شي تبع الزبير وين كفرت ils l'ont caché قررت باسكو باش تفهم باش تسويفي سورتو لي كابي باسكو اللي ils sont pas يحبين لا فيولونس يحبين لا الاسكلافاجيزم يحبين لا الحقرانية صافي فهمت ماشي تواخذ بال دونك واش نتفاهمنا كاين بزاف نفكر ان اكزومبل على ليبوك كاينو كيسمو بلا لونيفرسيتي نقرا الدوا ساعه دكتوراه الشريعه قرايه ساعه الموديول ديال الشريعه في لونيفرسيتي يبدا يهضروا يبغى يتفهم النسخ ولا منسوخ باسكو pour ce qui est de la législation algérienne, parmi les sources de charia, surtout ce concernant le code de la famille, les articles du code pénal. Donc il a voulu j'ai dit comment c'est mais à l'époque, c'était les années, fin d'année 90, depuis les années 2000, d'accord ومن بعد يولت صورة النية ملك اليمين وما ملكت أيمانكم وانكحوا ما طاب لكم من نساء مثل ورضاعي وما ملكت ايمانكم ومع ميديس فهم 3-4 ديجا تخديو تعجبها الحال مثلا ديك 3-4 يوم بالنسبه لها مشاوه تنطوطي يستانو في جوج السياره انت ما تجوش بلا الكازيس سي با نورمال ماشي لا بازون تي تسوالا تنطوطي بالاش تنطوطي تسعه دي سنتيمون اك نرغاز il semble تنطوطي سي سا بروبريتي تنطوطي على صوب سون ماري سي سا بروبريتي بغا تثبت الشاكيت استفا انت توا تنبقى تحبس انا دين انت تنقميك اليمين النية ومع يكريون وقشش وبعد يبقى راس خاطي ودا دات لي كونديسيون يفتيلو السرواره يفو هكا زيد مشي قلوني كليها كومون يزيساي داما توي الحاله شنو يكريوني ماشي نتعشى الشيخ شنو زعما بيك اليمين سينا الشيخ ينقلبو ديال الشيخ نقلبو ديال يسفهم ده كل شيء mot par mot يجاوب بالباز c'est très bien déjà parce que يسوي ده كل livre باش تفهم ليس مثلا ليك اليمين دايني قلاني تلدو وفوس نوركاز كوم اسكلاف نو يستعف ناس une certaine responsabilité ça veut dire être raciste ça veut dire تخدمتي l'esclavines داكشي شيخ تماغوروس داكور هكايا يحصل مشات تستفهم إلا فيني باغ دير كان دي اسكلاف مون في كومبلي من تهوان ينهوان يوكلون فيه ينهوان لا سامش امشي كاين صافي دير 4 الخلاص اون بلوس دو سا ديوي الخلاص الرشي مزيانو اسمي تخدم دميلك اليمين تقدر كو يزمر نخدم ديس الحوايج كاين الحالات الهوان كاين لاباكار شيخ ميرو يفا parce que ça guide la Kabylie justement ça guide la Kabylie بلا رغبة parce que les concepts parce qu'ils étaient conscients les gens ouais pour une certaine tranche des Kabylies ça marche tout le monde تقدر واحد اللي فريم ميزلمان واحد اللي سلفيست بالله القبائل ورغاس واش تايني تبان مظلومه mais à l'époque c'était inacceptable ويدقر الناس اللي شدنا على الهضريه سي با فري باش تفهم الركيه دايما من كان الحوايج العاليه جا الحوايج اللي ديريا وسننا لا بلي راسك كشمن وعربه كشمن سكينين بلي قارت لي قراي بلي كنت بلوس 100 000 فات وين الفامي دونفونس داماس سي لا سيري زنزن تندينا باش تدنا تدقنا ils ont pris les plus belles femmes الساعة l'Afrique du Nord زنزن تندينا باش تدنا لا كومير باين نفع حوايج واش سي بور غلوريفي عقبة بن نافع باش نديري بلي عقبة بن نافع خير من اكسيد خير من دهيا فهمتيا فبدير مرة اللي مديو سالي صح قريتي غاتي صح قريتي ترخصيتي وكراس طنطوتي زبوراويس يقلا خير من ميس نتمو تيكبيبون ديال دابورتيس يقلا خير من دهيا يقلا خير من اكسيد فهمتي ولا
انت تقبلي لا ستاتيو les mosquées, les écoles, qu'est-ce que à quel point يعني يسخن اللغن الغشي اللغن العباد أصلا دي نابورت كي نورمالمون يقرا يزور الهضر إلا ما وصلتش ما يقراو مي مالوغوزمون لا كاين لي كابين باك بلس 5 اللي سوينا بانتو لا ديسكوسيون تدري يسي زواجيون غير زعما لا كابيلي وإلا قرا كتكشم دون ليكستريميزم محسوب ليكستريميزم ما دينا ليكستريم ماشي كان اسلاميست ميم ماينات سميت ميم بوليتيك ميم يدوا بروتيجي الغاشيه يدوا بروتيجي الغاشيه العباده كاع اون فيت توت بيرسون سي بور سا ما بنهضر نتعاود نخدم الظهر وحويا كيني اون فيت اون دينونس باش كي تكشم على كابيل باش كي تزور سميت وينا ثموسني غتزول مدقال لغنون وقبل تروح تسمح سمي العباد يشبان ويجيني كي توالي كيبنا كي يوم دير فريف سي ان اكستريميست en fait c'est pas quelqu'un de bien voilà كيبنا كي نروح ما كاين انسولتي ما كاين كل ويجيني سي جور de voilà du fascisme الفاشيزم كاينين الذي كلش en fait سي بور سا نبغض نشوف غير القبايل زوينه تاكا تمنن ستموسني تمنن العباد كيون اون لوجيك محسوب لا لوجيك يلها ماشي de n'importe quoi لا تسمح تصنعي n'importe qui Mais la population kabyle elle est en train de subir une violence de tous les jours, une violence qui جامع, une violence de l'école, de la mosquée. Ouais. Carrément elle est partout. Elle est matraquée par l'arabo-islamique. Là, on est en bon sens, c'est bon. Ça veut dire qui sont instruits, qui sont cultivés, où tu donnes là la parole. Assimiler le peuple, basta, vous êtes partis à la dérive à cause de l'école algérienne, à cause des médias, à cause de certains acteurs politiques, dans le corps associatif et tout. Vous êtes dans la dérive. Oui, le de chacun d'entre nous. Un grand exemple. Par exemple, il y a un autre contre le hijab. En fait, c'est un instrument pour pour diminuer de sa valeur. Ça veut dire qu'il faut l'effacer dans l'espace public. Ça ne fait pas partie de nos traditions, ça rabaisse la femme. Il y a même des féministes qui défendent le voile islamique, c'est juste incroyablement. Vraiment, c'est de la schizophrénie, mais il y en a pas mal. Donc, c'est la soumission de la femme à l'arabo-islamisme. Donc, elle le voile, mais elle à la Syrie, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, on l'a déjà fait à un moment donné. France, il y a des familles qui ont perdu leur fille parce que en rente soignée, à un moment donné, bien sûr, c'est aux parents kabyles bien sûr de protéger. C'est pour ça oui, c'est à eux, normalement, هذه التمثال هذيك شماخة هذيك اللي مزيان نغتنطو فيه سوستيني على بالك الزرارة تمثال أسيني نو وسيت تلوث الصرا دونك tu es dans ma maison تلوث الصرا أتسفهم أتولاه أتلوي أنت صغيرة وتفهم ومش تحسي سنة كان الديسكور نيو أبغيتيسون هكا إنه خاطي يعني سون كومبليس هذيك الشماخة هذيك في مستنسات وتمستنسات لا فامي سي سادستو كاع على هذه سوسة ما كاين ولاش فلاس يا ولدي le voile islamique c'est pas juste un tissu c'est pas juste un vêtement il a toute une portée idéologique. Ouais. Il représente quelque chose. Il représente un organisme. Il représente la colonisation arabo-musulmane. Il représente le fait que tes femmes sont soumises. Tes femmes, c'est devenu des esclaves sexuels. C'est ce qu'être chez un islamiste, un frère musulman. Non, il s'arrête dans le roi Tiaouia. C'est un objet sexuel.
تنميرتي مدينية تنميرتي كودي حسن يسولك حكيم في رقتي درا بيان سور دينيا ولكن قالوا مع مازال غد نوغال بيان سور باسكو لا نوطاس لي سوجي اسمدنا هو كينا في ليكونومي مثلا غاكيا في ليكونومي اد نوغال بيان سور اد يوغال حكيم اد يوغال ديهيا ما تقبلو J'espère bien. Il n'y a pas de souci. Ouais. Peut-être la prochaine fois, أنسقدش la stratégie. Voilà, comme tu veux, ouais. خاطر كيني فوالا اشاك فوا كي نعد نخدم كي فاسون ستريدات باش كي تبدا نفتح الديبا وكتر القبايل لي تو اوليني نمير تنون تنمير كل يوم يدي حسن جيسبر انا زايد في الاول ياك بيان سور تساوي تاوي ديال ندي تمورتي ولا قرب حسني ما نسن بلي ثاني صابوندوني نغسل بوغ لي كاسي نو او كونترير on essaye d'avancer le projet bien كيما يلاق الحال en fait استقبايلي ماشي سوايني ماشي الصوميت ماشي السماريكانيت ماشي سوايني استقبايلي اكني نتكلم جوجنا اكني نتكلم يمولنا ستير روبزا الحمالة سويني الهان تنمير ديما دهية أنا متقابلة بدي برافو تنمير تنمير تتسمينو منهم جيسبر فيعو لينو مزدسدنكي هاد أفضل من بريك باش إلا غزل بغا نورميدو نوين بغا نبنو ونغالا نستغلي بالمال بريك تتوقسي تنوضو عن بلي بلي ماشي تصدري دوسوا جيسبر دا ديك يتبسمع القبايل يقلك سودري يقلك كارتي كذا un peu partout أفضل من بلي كان الدونجي تكوي سان دونجي نقران il s'appelle l'arabo-islamisme il s'appelle les opportunistes politiques أفضل من بلي خوان لي بروجيا يفلسقردش لي بروجيا لي زيدي تنسان ماشي كدان مي كيقلق ما كيتي وليدين فيف سعيد سعد فيف طب فيف فرحات فيف صغيرة من فيف ديهية قلوص تحسي صغيرة سيريوزمون صغيرة باسكو صغيرة بلي كي يمساد افيك اون اريير بونسي يمساد افيك il essaie de discuter un projet, il essaie d'imposer une idée. Et ça, j'aime pas. Tout à fait. تنمير مديهية تنمير الأولى الكلية تسميها النظام الجاز تنمير مديهية. السلامة عليكم. Voilà, أنا اللي بديت bien sûr ce النظام on dirait franchement un sujet afin de mettre en dihya se proposer de la stratégie de la bourse bien sûr مازال ديال كي مثلا في l'économie on discute bien sûr هذو ليان des choses مرتبطة بالقبائل السواق يوكم كانت إزمات الفلوس تنمية يوم